Ye nua bɛyi akɔtwetwe nkɔmɔ na sɛm nyina ne sɛ ɔso da do obi fie gunanum ɛno akɔfa sɛm kɛseɛ pa ɛde abrɛ no ɛnya sɛm ketwa ɛyɛkɔ na yɛkɔtwetwe nkɔmɔ ɛbi nua bɛyi mu akɔ aba. Hello. Ya mu adwo. Ya eja. Apom ti sɛ. Na me adom bɔkɔ. Bibi ti empeso do di ni ba bia ofri ebeto dwa wasɛm a woto aso ɛde che Ewiase Mu Nsem fo ne pese ma adasa nyina tibi ebia na haw no bi haw bi ebia do bi so de che no ebia na Yakopon enam ne mba bi so no asow afrisa akonuanum eti akra do yeti wasɛm ade nam no yeti o me pacho yo me dase me pacho mi sano me so daya meso daye no na nantwie pamo me meso daye ne nipa miensa no mo pamo me satam so meka se me wo class 4 no na me ma me free mu me papa de man no enti na me ne minia eyire na netse na ma tetia no mo de famunti me so daye na mintimi nka nkyere wo mo misuro mintimi nka nkyere wo bia daye ne call so edru baby no me so daye na so daye na obi adwagu mi so odwagu mi so no wache me a no afi egu manum daye ne call so afi ada man so sa daye no me so daye ne nipa miensa no mo adwagu mi so na bibi atuma fa wiem so na no mu di mati ye nam nsuo so se mi bie mani se mi bie mani a meto nsuo nim nti di se me kata mani na bohu no mo asan de efi machi na so dayan so na me ne maafo ye nam ye kodu nsuo mu a omonko abetime atwa me de di se me wiawia ansa na metime atwa efi nsuo nim ebeto da bi nsusu meso daye no na me na masie ye tese mehu se o nipa na oda ya deda wo bi enso ebe wiase no na se me na me ho kire me na me na masie ye na me hu samafo enti enenemu a naja bi dikoshia be ma bi ena me ne kekaye no so wo pemi na me ne tiwo simile netwo num na koyese abusuafo mpeneso enso ejabo ene no obobo me kakakakra enti me netnaye me woye afi enkola ni be fili mu ma ne dani police case ya chimi kotum mu ema jese ani dire ba ya fi na aye den ese mi chomeni ntwa me ko meni menko me ko tese mi hu de menye me ho wasasi so edeja nnemu ana obi donfo ebeyi me enti ombeyi me nnaja menenemu ana me sa koshia nipa fofo ne nipa na me ko hu ne de na ebi woni nsem anko betimi aye de aboa me afi tese benene namo a na manfo kansem ena obawe na wonene nam ena obawe ya woni suban obawe ya wokum ne ma sese na afi na akoye nsem bebrebe obi hu mi kwa na so wobeboa me a na won pa ko de ne number kwa ma me say oh eda say frɛ me na me pese me boa ono ada ne be so no me frɛ woni pa ko na fa one peke enti edibi mua eneja nikoshia obi onpa kwa wo baye ewo yekurom ho na obehu mini no sine yese de wa mi sitie no opemasem na obusa mabrabo mu nkoma na meka bibia kire no simika ni sem nyina kire ni wieye no na osu obebua ne nipa de obua obi na wo de ye de eye yi nti wo kɔhwɛ baabi a mete in fact na baabi a yɛte na hɔ nyɛ enti wɔyɛ no so ɛna wɔbɛhan dan ama me na da wɔhan dan no maa me na mekɔtena mu afei
Oh, na enema ekwaso kama na o promise me say. O peso di mi sua adwuma. Ana msu mesunya. Ana o say baby a wo ne de. Se wusua adwuma ya na. Hello, minuaba. Eja. Edika no wakase baby ade ne nam de amfa ho hwe kra. Mepacho. O ka bezi so. Ai. Kese me jimi hu babia enje wo abrabo yi mu. Kese me tini me kwa asofo ho no mu a me kwa omo se afekwa de ba kokwa de okache me se sunsun mu awari ena hawo eneja oye no se wo beboa me na amasa ne mani nyina echa enti oye no se ko ne da sei bira enti afi me ko oye no okache me se wo hu se sunsun mu no ye ware me na me wo egu sunsun mu na honam ani die me wo kra na me ba to minuaba ya na o ma kasara contentem kakrem se eye ni ha dodo mesrew o twitwimu dodo why fa ho ene ja me sa ko so fofofo afi na adane ma dwendwen me hu de menye me ho afi me ko bia asam na no moka ba kokwa do ye no sian obi na ato sa yare no ama me ena me se me die me ni obi ankon ye me ni obi anyehwe me nipa ben ena to sa yare ma me yare ben za me pacho afi yes anu me wo hono mo a na me yem ase bibi ne nam me yem se me tuwe se obi yeda butu no me de mintimi na sa mintimi na butu se me da butu se ya na sa adekone nam yem se obi a wonyem a akola epre ewo ne yem no ena ti afi na se mi hu de menye me hu wa blabo yi mu me de atinia me ko ba bia eto de bo okra na me kwa akwanche no ko mba kire me kwa no minye sika ena me de aye se mi tu mani a ento me so ya na me tatie mu program no ena me se me de ba be damu na mo aboa me na se bia babo ni mo ya dama me se mi tu mani kura encha mini maame bi mini papa maame enko ye nyina obi ani maame ni papa bia se wu ana benya busuafo se sei wonsam no honhom sam a ewubu ne se oso dae na sebe obi fi aguanum na ehoro ne pese oka ne se efri sa bre no a unya sa dae no ede yi na atoto wo abrabom papa enema atoto mi de bebre se obi aba ehumi na o pese wo boa me no oni pa kokko ya eno anu no tese na me nema ni be ma me ne netie afei tese ne nema ni na ya basa otimi kwa bi na no ka chen se me ba na brabo mu na ne nema ni na ya basa papa mitimi shede mo mitimi suwa because me ni obi a me kwa kama asem achire no nti yesa na me diawe eto de kwa me pese me num aduro kwa na nka me wu firi wiase oh ade de minuaba ende aduro kwa de so be no ma fa ho ka aduro anum wo kwa ne kanya de da pe ka chem na me ntobi mlo nenum ne wiase sabe se enema ekiro so na emu oya na akodum aduro wu a na hawro kwa na unim ne wu kohia osoro Esra sajin de maybe matrim da why papa se mini wo bia anu kra de enka obi ho so ni obi a se wa na mum wasem ade aba na pese hu se ho no mu a de medium po na edin de medium po na edin se onipa na hu mo bo se wo beboa no enu anu no o best friend what the number be ma o best friend na onfa ebu okwa no adum ni phone yes aden ame
me ankasa emu dia he ne hawo no sese ni nyina sese na ncheti mi pamomia na sese enema ekoso sese bibia ni ho ekoyie wa mabrabo so bibia ni ho enema nyina ye basa mami be makwa ka so be wale me kwa na ende na asem na sei kona me pa cho bi nua ba me nim phone so na mno akasa o ho ofe me pa cho me ho ofe pa na za kakra me pa cho me ho ofe pa no for wo bi me pa cho ani o to me pa cho ani o tie kakra za wo tente me said nwa bebere sa de o kwa na adu honey ho we chocolate o me pa cho ani so ye nton kwa ho anasto o gidi yese usuban so eye me pa cho me te se me ni obi a me ye basa me ni obi a me ka se bi a me pentokwa ana se me yese ana se dabi se amane ni de kwa na ekoso how le dosun Timi ma kuna ope papa it's a problem here that me suing so what the name me mpa sa na beye me so mo de mo me na me problem me pa chew eno enema koyi aba problem no a eda so ran kasa won kan o na me ho kire me na me nya sika ne di nom ne ade na woka problem no pa ususu se edia me susu se just and just say you hawan kasa sunsun minim say sunsun na eya misa Nhyira FM mo aware because baby ameko bia obia sa na obia ka say obi ware no sunsun enti me de bibia meye no wiase bia ni ho a ebeye yiye baby ameko bia sa na omoka yo na ede ne de na why no wiase anye ye de ne de eja de wo mu nyina ne se eje tio ni o mu nyina ne se de wo mu nyina ne se obi be fa me kot na mai bi no ye soja ni obe hu me eno so obeboa me eneja ode me call enkanan ene yekotina ni ti enam so mpa me kwasum ni nti mai ne pe masem no o mamienu no obetu kwan akọ amanone nti asem a wọkọ ka kire me ani se woba sanse maye na chi kama bibia me pe no wiase bia obeya ama mani ayede age ono so wọkọ no wọkọ akonya 5 months aja misiesie na chi kama oba ye nso so obehu ehwepa amahye ne ma no da papa no ebie na no eka se wo pese wo ye den ena me so meko school because that I'm not ni sa ena me si meko school no say okay so be ko school dia ena me do be ko na ye Friday Monday no say Monday so me do be ko ne Sunday ya da sorry ya papa isi minti mi no nti na biem na me si da na dey na esi o se tna na me no want na ye dey ebiem nti sisa wonema ne ko me ni ma mi bi ko ye adwuma me ni ma de kwa oda ye na fe wo ka che me se me ba na adwuma na ne me nyina ye basa na me si ne de na tutu mi wo wiase ade me nko a nipa ba ko me ba wiase be ye den ene de no na tiri na me sa ko hu ma me foforo na me ne tinae afi wono so na nema ekoyie afi wono so dako ono so nko bi na no a wo se mintimi no nya adwuma biem na me si na den me nko a den ena ma me no sa pam me neja
me ba mechi ena mbetena ho ena no so me sa konya nipa foforo ena oso me do be ko ba bi a me wo ono so de me koye tese ono ko ade twe ya o se daya amafunti nintimi no wonti na biem da baby no about da be eno so yenti ana oso no ntrabio wan kan da ye kura ntse me no se wo se da ye na wo so ye nti onti me nti na biem ena si nti afi me ko wo so sa je on kwa da wo so sa me ne makura tugu abonten ena ja me ko tina baby mini baby just baby o de me ko ye kwa no minim sa kuro no why na me ko sun afele no ena ja me disu ni nemu ana me ko hia obi na me sere ni sika se won de wo sere mo ma ni sika na me fanya lo fe enko mi kurum ena ni panu ma mi sika na me de ba just me boss wa emo me ye bibia enye yie sese me ye bibia wa brabo mu a enye yie na sai me so daye no na we kwa de anya ananjio sese emo no kwa de mi hu de we a emo no sitie mi hu wo mo nim na mi hu de we a wo mu sitie wo mo puru 20 wo mo jagu me so wonti omujagu me so sano omujagu me so mu chakanko afi ma be hemfimfim we pem me kwa ha sei na we ya pem makwa ha na we ya pem makwa ha sei enti de mu ya no se wo bi ba ena omu nyina ena omu denika ena omu koye se mi hu de me nya me ho e wa blabo yi mu de me se wo because obeboa me kola na eno anu no woni pa no kwa o ma biem me frɛ na onfa me to mani a me hu obia enti me tie mu program na nsɛm a ya na amanfo kan no ya no nsɛm amanfo kan sa na me so mi kom ana me se me de ba bedam na mo aboa me na le se die me to many and to me no be as I said me ko ka me problem a che na mani pa no aboa me etimi nu abaze say dear pa ana senchene be pa ne ba wa brabo mu a wa wani beje en senchene ba ma brabo mu mani beje ne say sunsun mu a ware eni wo haw ne amani a me famu no sa ni promise and say da ma brabo so no ni na be free ma brabo so akọ na ma de me ho ade mema be bra promise wo mu anwa wa na papa ena nye se wo kan omo ka hwe ya no omo ka hwe ebi ka hwe ya no omo gigi ho se de ana omo nka omo ka enso omo kwa omo mabi omo se kama pa enso woni pa kwa eno anu no wo fa ni kula wo mfa biem ni bisa ne se debe ntia on ka hwe eno an se mintini na wontina no mo akasa awu se ewiase se sabio ufasa sabonsam yira moti azo fa oto ebia enam honhom no e ha no ntibia be ma no da na bia honhom no so hwe no enutina omko wadwire ho abisa ne nti omko omma no tese madwunu ho nti medwunu ho a ya ensema me kwa sorry a kan kire me no ya me enti sa na ma we nyina ekoso ma brabom ti obi aba me life mu a ompese wona me betina no okọ nti ya me se wade nti me nko a ubo me ba wiase be ye den a me fa sa amanie yi mu Binyaba Ada Nyameti aswati me patrol onso dakro be woda woni beje ama ho ato patrol na say wanya mfrisha say me patrol me 27 years when you say esuko no makra Nyameti aswati me patrol ene eche bibia ne ebesa no akasa
Me pacho. Etiefo any ahwefo amohwe wo Spiritus and Kings TV. Nhyira 104.5 FM or Facebook and YouTube or Nhyira TV. Yada mo asepa. E wo de Facebook no a wo de fa comment ne bra. Na wo like it. Na wo de comment na ba. E be kenkai e di amount na wa share enso e di amae. James Mensa was it James Mensa was it may God bless you. Just share in Yagopo Nhyira. Great Jambra Dente also check how you prepare your soup. Also about here send osi ya nkwa ye bia ne nkwa no asomdro nim. Na na afia druwa also God day nyame ho. Bia be kama Stevensia also greeting go to Mr. Nsia oya juma Zoom live Ghana Kumasi. Also Charles Joseph Bafo was oh God. Just want to say oh erate. We have Adrian Bay Emobo. Comment no egusua eba yebeka ni nyina edi ama we twa ho agya boafo nkrato abasisia na fei makoma bedwafo no ho. I say, America tente owe, edi kwa ishiaba. Na papa biano, enye pendodo abeko anase sika obenye ne hia. Na mom se de beya wo de 24 baba ebedu fi asumdwumu. Na wo ti ase no eno ne hia. Enti na your number 1 account radio station, Nhyira 104.5. Yetu ashankafo nyina fo se, America tente me konoma basesia emfa hwe ma. And the selfie kumase akonkran, takrade enkoko obuase mampon. Ofenso ene bia obeko bia no. Hwe wo se wakwa bebedu asumdwumu. Dama papa ni dwumadie. Wo number 1 account radio station 104.5 and the bro. Asomfo eso yase woni. Open quality engine oil, lubricant, Emma cars, trucks, buses, any motorcycle. Afenso alignment service, papa. Vulcanizing, Emma cars ahudo nyina. Eye from a Shell filling station. From a Shell filling station. Ye adwuma 24/7. Enya no ko, ye sai awo Shell matter. Eniama ewo ho no eye papa na ne bonso afuye. Ye wa tede sonko adema drivers a wo moto ade ewo ye ho. Open tremu bi afre wa 0209 9933. Wonim say ye wa kwawodo ahanum a obetimi afa so I invest with data bank. Wonim say data bank ewo mya yahodo be se dunkron ewo my Ghana mu. Eno achi ye sanso of 470 branches. I no ye nhyehyɛ a ye ne 7 other banks ewo. Ebi ni Access Bank, Barclays, Fidelity, JCB, JT Bank, UBA and afi Zenith Bank. Ye sanso of 3 mobile money short codes. Ye star 6100 hash. Eno ye MTN users nkwa. And a star 737 star 100 hash. And a star 713 star 100 hash. And a sound 2 online platform. Visa and answer MasterCard. Meeting the Digao. And we www.databankgroup.com. And answer myghpay.com. And watch a data bank. I want to share Pia. A wow Emosika Senu Jadi. A Quankai. Open Chemubia friend 0302 610 610. Sahara Missani G capsules. And now Ewiase Mu Nsem. Ensem ekosu kumase no. Yen kan ye yeti ko ka obi bia. Ensem ekosu. Ewiase Mu Nsem. Be we soldier force ye discipline no. Vanguard for na soldier force specific what. Ewiase Mu Nsem. Anas di nyansa krono no de pop Ghana nyina. Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost nyina mene. So peaceful on the economy management to be out John Mahama now on only time next city no at the China inflation senior they get for almost how many marks Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO it's not over 100,000 and give such a government 4%. That's a hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho etuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre krona. I ask you to be citizens, not spectators. And now. Ewiase Mu Nsem. Ensem ekosu kumase no. Yen kan ye yeti ko ka obi bia. Ewiase Mu Nsem. Be we soldier force ye discipline no. Vanguard for na soldier force specific what. Ewiase Mu Nsem. Anas di nyansa krono no de pop Ghana nyina. Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want,
But if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what's the Ewiase Mu economics boost nyina mene edin so piso on the economy management obi atono John Mahama na umuno ono ne time na city no etisa na inflation senior delegate for almost how many months Ghana for say na abana absorb through NACO it's not over 100,000 and give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na I ask you to be citizens, not spectators. And now. Your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM edit the most educative radio sports show at the Ebramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopa bia ebono nsia pausima eduana ekosi nonso a yato ne din Premier Sports sanso ene ewia yetena se biem anopa nonkono ebo pausima eduanan ekosi ewia dumienu anoso yato ne din Power Sports na fe no miensa ekosi no nan eno so yato ne din Playoff na ye de Memeda de no so ede asomoso don hwere miensa ena Memeda bia yetena se free anopa no nkono ekosi awia dumienu jumade ho chiame samno de nyina ne yabo no ayede eba e jumade me de bright kan kambodu kwabena open FA OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football and the bigger interest and say born here bebo Christian Edu say on the premise in also just the boss question that is on Kobe. Yes, amana nsem no eba no Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and na Najman Bomodia said the bia o misses our program way na the global show. Your number one Enam ne mbabi so no asyo Afrisa akunuanum eti akrado yeti wasema de nam no yeti o me pacho yo me dase me pacho mi sano me so daya no na Nigeria pamo me so daya ne ni pamiensa no mo pamo me sata mo so me ka se me wo class 4 no na me ma mi free mu me papa de man no enti na me ne minia eyire na netse na ma tete na mo de famunti me so daye na me ntimi nka nkyere wo mo me suro me ntimi nka nkyere wo bia daye ne call so a edru baby no me so daye na so daye na obi adwagu me so no wache me a no afi agumani daye no call so a afi ada man so sa daye no me so daye na nipa miensa no mo adwagu me so na bibi atuma fa wiem so na no mu dimati ye nam nsuo so se mi biemani se mi biemani a meto nsuo nim nti di se me kata mani na bohu no mo asan de efimachi me so daye so na me ne maafo ye nam ye kodu nsuo mu a omonko abetime atwa me de se me wiawia ansa na metime atwa afri nsuo nim ebeto de bi nsusu meso daye no na me nam asie ye se mehu se o nipa na oda ya deda wo bi enso ebe wiase no na se me na me ho kire me na me nam asie ye na me hu samafo enti enenemu a naja de dikoshia be mebi ena menene kekaye no so wo pemi na menene tuwo simile tuwo num na koyese abusunyafo mpeneso enso ejabo ene no obobo me kakakakra enti menene tinaye menene mkasa fidie ena utie mene masadom ena makodom ena ewa ha matrankonya obia e krado ewa ha Mr. Ishmael Owusu aka Ejawusu the Gong ofia ha Mr. Opoku Ajimai do na friend Jamanso ana Ogoro na the producer is in the house yo Mr. Daniel Ejei Mensa aka Nana 1 Nana
Ufia ha enya senke to akra akwami ne papa bi also ufia ha DJ Don Rich aka to da bia ye to da bia nya so den also ufia ha on na de fa TV so akonkrofo fie num ene ade na bibia atubia koye ede amaye na ne Ewiase Mu Nsem no hu ne edi ka to fam kra no akoy arehosem papa a enye asenke to akra na eguso eto aso eja mamintio wadwenkyere kakra emfa enua bay ensem hutim se wiase ya afro no COVID-19 no just ya corona COVID-19 ya corona that's ramete matifo nyina ajo ona dawro ma yati baby imaliye na kamunti ankafa so bie ni so no kre na ya timpata dwaso sanso bo nipa awo hunhum ani hunamu nyina ti afi yemfa na sema twire mponyankopon boss no boss ase so no passe na saka akoko neso akombo kimneze wadi afi twemfa na sema no kofi minia spiritual attachment na marriage no dibi e kase kan yimwie nipa pim na wasa ha no no kre emani mema kokrani mrewa kitesa ni mnantie abroche for Ghana for cause na say buy na hobeti ba ko meduma ni mamponti potemu kofi nje ni ye oso ba sunda ye nipo na huni tum ohunani toni na beda Ewiase no afa ade ne ba no kama tuntum na emu nsem ne hu nyanom ba se nan omu nyina obi anwade ba ko fen fitema ono so ba mfantini ba se jawuzu yenso yen nan ema nan me kura me yaketua no madi mfie aduonum enum na hwa mpani hwan design 55 or 55 ono ketua no 55 na hwa mpani hwan design nti sa spiritual attachment ade bia ehu ye pa na wan hweye na de sa na epushi ko wum na ye mo se adifo bi nim niani nanso ko mo a akwanche de ma wo kofi mbedru amenye me aini na corona bia nguram na akwanya se ni sisi ni akwanche de ma no wan hweye a eno ko na besa asem nyina prekesa akwanche na no mekan moku nyadoa momoni tomatoes nyadoa bibiabi na ya busa gani etie yesi ufie nkonya tumi warew sa akom ofie na yese unkom na yese wo ye kremoni wo ye kristoni betu de ejemu a etimi how edimu a than spiritual marriage na spiritual attachment wona no mtimi kodi be shefi honom se ko prinipa se ko prisika se ko prema se ko prema bibia se ni atu de ejemu tie basa sunsun ochusu de ope no otete no unamfam ene sunsun mu nyina ntie basa wa mfre nyina no maka se oton ya de a ena anya no do e do krepa emfansie pemu ka fele ubu wa fele wa hu emfansie opemu ka ena obenya solution no emfansie dem wobi wonu mu a oyoba sani mo no ye nanso obra obekonto atso school no na koda bi na namfo bi o school ho odisa sebe nsem hu ni bi no fawo no akosua bi na lipa no o spirit bi o then o baye bi na fa abaya okom upia empo ube ware be yesu be ware no be se unu kurukura hyemu anya wo de te sebe ko shebe bi ko esa anema no wo ye be ma bi na o yiri ni ho bisha show school e man shase unza mo tedori bomu awunu enura ai sister bi do bo se on de ne de ne kanu otimi fe na de ba no wo de twi akonya se ya se be a ne ho be san no my goddess mini mando no ma warrior chese pim ade emfesa atinka oni bi waya mani kunye da oni atinka bia iso ko she adwaye ade nsa ko eni ma bi ansa ne ho sane no ohun fi ohun tantan na de mo nse de mo a wo ye fastness abom pa ye no afi ko na de ne kra how more enam judgment ase
TV wa agina nti ebesre so Nyankopon o ma ya hode nyansa ade ma kin Solomon ma otimi de bua ne man no sa nyansa ne adwoma bi ne mfa mu aka yenka se ye ne ebe ye free mo so bi fra se eja we sim spiritual marriage na mo am nam se bo kwa me gon Nyankopon ho nyam frem sa o nyam frem sa frem dia ka betumi aboa nemo ye wa difu akuku da mo ma be Nyankopon enwo sa wo mo so omo na mo ma hie it means adwuma no nti e omo de kiti inimbi wo de ka wa na e adwuma nti e besre o tratra ho a be yo se ka no adu hye ho akonfo kotun ka kwam na ka mfa so na fi wa wie ne butaya sa sunsu na make wo wie ne butaya e de man so famra so no butaya wo man wo wie so dada na ku hu wie a wo wie na ku npa ofro so bibiro wasa kofi nti abesre Nyankopon ohum nyina wo bo ebi dia awreho to Nyankopon onomye no moye kofi ndase mirasi pi Agnes anotwa wose what a jewsu is saying is true pa what a jewsu asema kan rekre atroni niba wose supi wose maba no fa obisarom de we friend supi let's go na usu wase Mr. Bogu. Didi kai. Asemu kai ya manfo pia na bi wanma ontimase. Ya dia da ho. Ya dia da ho. Omo fatase bakotena obi nchen. Na pa bi huna mane. Opamu a onya fumso. Onya fumso. Obema ba waso peno woni ne beku fi ade beche on frɛ ne bi ofrɛ kra wonfa sabio ko sabia nyaado ebi ko nye na japade na enyu bi na japade bi na chi sa man bi na de bi so no nimpa so de ye timi traso timi kuntrugo adanyu bi na dwon betima bɔ ne be 2 3 ade be ma ne be kono sa ma bi mu obi on ti ase obi afa no me ne kotra me boaw me ye sei ade be chin o sa fa nyamakɔ da ya maso no ehu me jo trape me we yaba obi boa no na adwuma sai nyama sai iti sandi pana woko boa na adwuma sai ye no ondo pe so ye papa no ko heaven into one fan tra mama no bibia nse na nyira sadu be jaw Ewiase ade ya pa wiase sebia obetuma nya sika tuma ye bibia tuma ko wani ma jajapade a wotu to adwane bi a wo pe timi ko ba bi a wo pe a wo ka papa bi da wo fie bi je na betima hye saa free so aba beto fom se tim afedo beton so kura na nya binumo afo ko da wonu ma sile no tokro na wo tipa kan ni nyina ma ade ache tokro no o ja sa bu kan wo kan ni woni ni jande kan da wutimi na no o be so kan tokro ma ho kran fo ni so sana de bachi wo ba kan nya ma ade ache eti sani pano wo jawa wo nya fom so tu o fata so jawa wo tiase sai so ade bi di wachi na ade ne san ya we mani pane metena ho kana bi ni mi tiase nan ada wo tirimodin ye tirimodin okay which one mean okoto enkati ade ma onsem ade ma ana baako ewo mu apro enye be pa cha wo de oye papa nti ana na wonwe mfra ubeyi ba akore wo na atu akore boss ai ya so be wi na be sani nyina so bet ma planya sikat ma ya dwuma ya bibia no bia ba so oban be se me ware wo no afo ba na be trase be ware no no banity wo baba fo ko ade ayeto na ko to ade baako mienu miensa baako mienu afena ade ne so te na nyama ehye okoko aso no nyama kwakwa ira sika ira nyama ehye afena ade ne sei wo hu se dipa gwe se na hawo na ko so te oneneti no nyako pokro suma abranche bi so nko ba bia oko yona omu se so ni eyo omu nyina to ankore omu nyina to ankore omu nyina to so
Omuni hunu se ayino kodua no eme mu no. Omuni se kodua na eme mu no. He, omu ne mawu. Wo na afata so wu. Wo ebe yi wato akre. Omu ye to kre he. Omu atimi anko. Omu koy. Ntine ye na bunsu no komane no. Wo di ntine ye. Eti obu no mu a na so obo abrabom na so hwe no be hawa. Masa entra ho ga ye se nyame oye hwan. Aje man so na se basa so enye o. Said obedition na wasa ha no ma na mo anu oh hawa no how na wutimi a na ko fam na be se wo ko aso de so wo mo nkwamu wo wan ayo na ogan wo mo nkwamu ene nkwamu na ba wa na tu na wo na dubo akwa bi ka so funa ka so mi kan ni chi ai uche ko ko di na chi se ai wo ne nkwamu ntino wo wuri se ade wo se de di wachi ayo man seriously e basa e mi nso se o ja oba no e so bo man free sa ha no people uko bo no ai ade fo bi mashi bitin bo yeah ko kutie makwa kan wo se obi advantage e bo na ka so obo na sika shin asin eti na se yanu e so otokoso na di ekirema me na fi bia jama so etade ne onye bo bi obetimi abo na ma na firi mu wo bo dibi wo firi mu wi a na obi betimi ba betra ho a awonya amane ya mo no a makale soja ni one na ire da ho na obi abo ni sisi achi ono na dem soja ni beto ko soja ni sisi achi ho mi wale no obo sisi ni obu agu etade we se no so independent am free wachi hum na free wachi a eni kwa so ha wo ware wo to so be so owu me na zipi about your friend desert storm owo eye magazine o se o ya dai chairman so papa me ka do me fancy o se check se nkoma kwame to ade kakra fe nko fa frefo 0320 me na 83581 83582 o to ade ni wi na fe e kwa homa no so that's something eva clean sanitizer eva clean sanitizer me pa cho ukoja so a esum ho buja nimam me brenti mo ho ban free covid-19 ho udi di agro bi kra de nema ensem fata sanitizer ebi di starch so no de adrobi as bi agum ebeden so o ha ho so ebi enam ko abone so episka na so ntesa omoni yakoji ever clean sanitizer ne bi tuma bo ho by free covid-19 ho iba cho jusu bo de doctor for adago no so de atuma FDA atim so say pine so we de koyi any ever clean sanitizer 70% alcohol ne dia wono kama Did you born by 99.9? Umpe na apedi ukoto ba kun bi start de bi or to protect you covid-19 head over grad to prep but ever clean sanitizer ni bitima bo aloe vera wom ha honam kra ni hwam ye papa ha ni hwano nyasem ketwa temlante bi hodo mo omba fia an mo no yusu he di gore de gu ha ever clean sanitizer you 100 200 and a 500 ml DJ Ofabion odibi gu motomo enfamwe motomo for fancy Dorichi ever clean sanitizer na make from obia choose the best and ever clean sanitizer pharmacy supermarket tuapete somebody afraid 0244 365071 0244 365071 somebody afraid bitomika edi abrobi obia deliver free what you need akra FD atum say pine say ko yobia nyisu power specialist herbal clinic honey ekoto yade ase to be an agent who feel go say o yade say pe dey say okaye and the power specialist o me special pa yade bi etu ase one to yade a enka say okwa onya yaresa kinanyumre yuteni ya shadow massage physio ni nyina omye bi e wo power specialist herbal clinic Herbatin herbal powder. Yeka COVID-19 coronavirus. Hey dear him. Yes, you be a coca coronavirus. Hey Ghana Vonya wo. Humbe for yepa. Herbatin herbal powder and a mixture a boost the immune system. Onkwam wano. Obia onkwam wo. Oma say soja for a cretu o hunam biem. Yade be romu a na fe gigigigim oma fight no. No say odi na Africa COVID-19 be wuramu a make jana say obeto no e won siedo nti uhia herbatin herbal powder and a mixture evivia emnanti enkedesha no ma na enom be bo apa cough care herbal mixture kuhu ke yes onam kwanchan
Nese yeah odi focus jam fe man lift na bo wa say pe ni obesi mo afaka no obesi mo afaka no nti mo dia koje cough care herbal mixture anyone we kuhu keke transmogrify and disqualify jiri kajiri abada mi sei lockdown ko da wie ye to do na anyim tafo se be diagnose ma wura fiefie manfo si power nya asam ketwa ni nyom de jiri kajiri bema na jo foin bema oni yekodo honhom bema simijoso ubremie jiri kajiri about mixture say do way wo jojai ubekom magada juja mo ban ama mo piafo ho badin seponko krika ho badin se train chukuchaka chio ho badin se mahi editwa blocks no epanyan jiri kajiri na me come from be ma na nyimre nyeja wate obana beda wo nchen odo ni ahwe na sanse nya adwuma oti wani hey ya se odemagia na se ya santu aye na kofia na ye be ndaben shaka ngwasi akwaba jiri kajiri na me come from wo se na mfa ni agro nana Najay. Na so ko live no. Jiri kajiri. Odia come papa. Obade no is smooth. Jiri kajiri obi angro mu chemfa ni juma wate. The this one adua ya mala mix the tonic. Na say what sorry. Lockdown ko awie. Onuma anyonyo. Onuma ya oya. Ese o ko adwuma. Epa cho. Kina ntontuma yo. Na say o ko diagnose moja. Dr. Jim say malaria. Ohia adua ya mala mix the tonic. No onuma toso. No otimi atibi edi. Nobody the party a power specialist restaurant. Aton so for Ewiase just be filling station anymore pe na make. Anatomy ni udu wire fried rice, jollof rice, saka sapianga. Bibia tudia. Bibia kama de power wumpa. Power wom yanka sama maswahe majiatum. Na edu weekend special tours afi mutuo konkonte ewo power specialist restaurant. Kodi di ohoti. Just bro, filling station if you are mope. Kumasi atonsu for Ewiase. Pusa humaye 0244 544 422 0244 544 422 0200 383831 0200 383831. Charlie Jinjalika ebetu igo fly ebetu Charlie nonsense fanyagro. Na say ya lockdown by no mudia rehopa is na kufado se ani je dia monye mani mo kwa mebia no na menya me mampai no mediwa nam de ze pai kwa na me pesa me de me hujim challenge Jalika na me kan fam obia challenge Jalika ebetu ipacho anatomy ni say ipacho de kakadro ani awo e de alcohol asomu nti ya kama enamri mu a enye ise kwa obefiri tra bien mo apia tete ma timi tibidi kono ma fuisa no ma sabe mframa ya oh the whole challenge Jalika ebetu ma wode sonko ya prepare under hygienic condition we turn say bia nobody uzi ebetu o se Charlie no wi ma mo twani say yira o bi hundende hangover bia enim o ma producer e Camps multi beverages ina be huon ajeso Ghana Fire Service Station ohun che hope na be huon Charlie Jalika ebetu number ni 0246 955 678 0246 955 678 Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. About your post-mortem in here, among phones, Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Apple. Come on. Satellite TV, Cinix, Skyward, Asano, Ningina Tutua, Franco, Asuye. Accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, Esumu Brujade, Bluetooth, Wi-Fi, Ningina Tutua. Franco, more pia for what? Branches, Baku, Ensia, and also anatomy in here. Adum, Babu Bazaar, Ufranoko, Ejaba House, Ufranoko, YFM office. Na commissioner mu Prudential Bank enhwere mu Kufo Clinic enhwere mu de twato Keo Morocco ufena ko MTN office woto ade fa no pa no menu
no pardon do kusie be no menu a ye mo t-shirt ya brand no Franco wumpe na apedian wumpe ya kofa 0245 31 6969 0245 31 6969 0560 684147 0560 684147 0501 53 8602 0501 53 8602 Franco phone papa computers kama ahimfie no Palogo bitters Palongo alogo lege ma kofi nyeso Palongo alogo lege ma Palogo alogo lege oh divo kidi jambi ayo ni esiye mampo foi fe no fa ina ko mampo saad na yenya de kuru su fodia ti nyai so de me ko atiase ai so ma de kro ai mfanko nyedia bomfo ma de ai mpe bia jati ai Hello, Mao. Obi bi dey chopeti so bi anumi. Obi bi ni black man. One dey produce brukutu. Boni be kan so brukutu. Man for no ya say Palongo na abasio. Oh, we ni mo adwate ubaduma pa. Sent yes on Palongo bitters. About so and also anatomy ni. It smell good. It tastes good. No hangover. Nsem yo akọ na de chi unu so amesa charge na nam da ho very Palongo de antesa ma mema ho din wotimi kom na jo ewia no pa ni ahoma chinyina esanso ma appetite ma tibidi fufu bambara na mpotwe wotimi condemn no affordable ne bonso da from so atiase afi be biotimi se obotum wata so ba bia aye Palongo bitters e pa cho betima ko bi ton so bia no restaurant drinking spot abi honum obolo John Brown winning ways ekwan kroma ekwa bodin o se Palongo bitters ke wo etopeti bebia one number ni 020 81 83 012 020 81 83 012 0244 620 294 0244 620 294 Palongo bitters go for herbs fantile bekande katso edro na santifoso Kotiadro medasi sabe ekwa amano so abe na yedo mo ekotwe enkomo 032208358185828583 masma make ma use Ewiase se dipa wa hwe ya nipa betimi aha pa so betietie dipa asma na se amafuru ya potwi edo mo test ya na kofi wafu ya mu adwuma wafuru so menu aja wusu eba do se kai wasai ene dia rewo to me so na adadumra na me wofa wensi adom onso komo Italy wofra so kofi masa wofru ye ho adwuma ene na bafuru so ate obse be yale we asem hello onu munyafo kofi ase boga ba ko pe akwasi frafra aguna frafra lai no de yenta china ka ho yenta chi kwasi eti kwasi na yenta chi medasi yakopon tu nkomwate producer je yakopon tu nkonsuso no custom ne mu bojuma ne me kan se mu yempinifo munim na etimi yeye ne tichi si ajama so no wontimi katwiwe ti momwa ti ne beye yi betoye medasi baba medasi pa hello Fara city boy bepoase we amwase bepoase uni kwanta Nyankopon Nhyira wate Nhyira wonso no ontu nkwam ami na me mana na Jesus so akwaba you say asemu de anodin sa spiritual marriage ne ho nkro ba ne de anse de mitimi so Nhyira FM e ba ho pa na mo so da bia me kasa asemu mo e kwancha de sini se ya nhia mo a kada bia ke be ka we de kom ne bebunye se bebre nti binim se o da be dan no mo de inshallah bia be yi papa modaruma esrema mo mboaro emaiwai Nhyira mu Atabil hello udini baby akasa free Ebenezer ni wa Santiago score Iben mainti we mechia eja wusu eni eja manso na se koma Nhyirafo nyina esanse djuma mudi no na me ne kam ho na omamu adwen ne nimdia mamu timi de toto amanfo ano ye me kan se nyame Nhyira mu obi bia so de na bisa de be ba no nyame na mo so na onyema no edasi obebo mpa mai hello that is
enya ku part ma you di ni baby akase premium ko fi juma nko ana the friend mama Linda kunu na no usuze chere enime mi opo me kuru me wa hafo nche upom ho no ko fi ko upom ho acho ya da ko fast mra kwan na radio mate me pomo nakete mene DSP abiam they also they say DSP abiam no pips mene ni nya no nakete stars govi yajo na mi du si ya obi kan nakete ni na ko chinchin ho yanku ye ni mo na ye ni abai so mo bruhu fo nyankopon se ebi anade so ne hawa kudu bia no wade na mo bi na won sie no sampa so betima so da na obi aba wonu ma fie gu wonu akofi amien mu krani se de wia se de esi kono asa abrabo na bi de bia tie kan no kre obi hawo no oti obi de we ya na che so no ne de no kra de ofa ho to sports and me chiama chef man kwa kokofu akese de hello hello udi ene ba bia kase free efrem ko yaram kase fra dan sibo ga yo mi na etio na maje usu asaba na ni fa bi otise no wo ko fa na se wa anya anu a amania obehunu mu enezi obi kura ji fufuo awo mi kuom na nsan ya me ko o me ko e won bi onya na da ye ma wan tia nya ya de tia oto asokoda ho no oji se tra de tia na funu ba ko hunu entidu ni nyina nse mo ba bo na mananya ne fa hu bi ansa na obeware a waware dadase Nhyira papa hello kofi gima anko a na owo kwaku biem so no ba baba no se kopde no no wo hu no oh kofi ba he ni mu awa mo na no didi matem na nye no kofi owo ini abaya se ni abre ho na se ya de ya kware guse kan kotu nti da ko ya be sra mi wa ha mate oho mate meba ini abaya se mi se Prophet Joseph men samu ho no de na mi be form so na wanya na ya resta na mi kam no ni eda se pa sabre yenko na ensem a etoso mienu yemfa emrabu yenua baabi wa ono so na sem no eje paw na Dominion herbal powder na abedwa so amanfo ato aguso nye bibia ntrewo Dominion herbal powder nye bibia ntira ya eye ne adwuma ebonti wiase se ofa de bi anase unya de bi na nya ho adanse pa amfo perisi amfo na kire nto aso eboa amadi ho adanse kire unua adaka timisa adaka hyemu wo ha nansa nasa ni nyina se obo maso ahwa age atum se Dominion herbal powder eye powder ankasa esa yare ni nyina se ma wo hoden ejina so ema umpom den ejina so se obedi mfie enso ansa na wawu unum Dominion asade du ebeka ho mesra eye edura eto enkwam obia tumi enombi ni nyina so anya nsuo hye kakra na wasa trema na wakanumu a amnafra na wanuma trema no pa obra beda nwumre so na wanuma trema ebebua yi papa mo hode omomo diabetes nyina stroke prostate woni pedua ne mu yo ya anase wa chiri bremo ne onompem ene obia sebe na koma yare ne owadwum haw ni nyina onumbia eboa pa etu ase kumasia bebia benya bi Mr. Heba Astown emrom epidanka Heba Astown AAB Pharmacy just runabout Master Red Eba Asaf Market on Opportunity Service and Loans Limited NDNW PVs Pharmacy Old Tafuchi NTC Nhyira FM Security Point Ubenyabi Top High Heba Enterprise Atosu S-Line Junction and NASA Cosmetics Appeadu Eben Kwame Nkrumah Suapwe KNUST Appeadu Community Water na Yenomni DNW Best Heba and Surgical Center Ewebu Akwa Total Filling Station baby any ekwan so asem na meken Yakuized Heba Shop ewe Swifu Achiase Taxi Station Obuase Adumu Wim Heba Shop and
adumu wi ba obehu ewo oboaso lorry terminal asatima ponso esewa heba mampon obehu e na konongo pol na esapon bomode so obepedro bi so opedodo atu apani se obi wajapade a onsra by ni nyina 0209 949215 0209 949215 and 0543 158195 0543 158195 na wapebi ato domino heba powder na ufuso promenu enu kese ba ko pe beboa amo ho de ejira so ni multimedia yenya mfrinshare mako aduenunum hule yaba mu nyina aseda kese de mamo kro apepi ene monten twia so mantemo ene abrono kura kesem afie mu sebe ene ba bibiada nananum ahemfo mu nyina abonyu aseda danke eno Germany for Gracia Italy merci beaucoup French for nagudi and so arisa medase asante thank you brofo yako Canada digital satellite bia wo awusa ho no sabit send ma to pa agudantum okuwu awusa no ho awusa de ho ni nyina ne se Kennedy New Year achade probo no otoaso o se da bia ya fe ne se tie ne bra na ne ma watete so hwi na na me kira bo se obi ka se adizu hu a eno enye twi ne bo yetete ade so yetete so hwi ne mum se utwa obi a bobo utwa so utwa na mra ti se hu ana utwa ade wo de se kai twadu as metwa hu ne mum se otete so de hwi ya tete so se hwi besrew ni nyina se 32 inches ma mobo agye okra obebo se 559 pe enu 6 million okra ana 40 inches no 899 and so enu na million kra and 43 inches so 999 nu 1 million chese 1000 na chese ne man f pa sana 50 inches TV board there park ese fantifo be kai bodai and so 1699 me so fofolafu bomar so be pe bia to papa nso na osan e wo ne ma bi tise fufu powder machine wo KDS sana eno CCTV cameras laptops na new one air condition deep freezers microwaves ne yade ye anema ofie oni nyina bi sara na efidie de bonyum bibia okokere dia so ya benya bi na oso ben ka kire mo ya badwuma nyina se mo ato adi ni nyina se wiase so okasa wutu susu a ebia na wako bia da kanso no adi na okasa obuabo skara no so a ebe man bia na bibi de ho abebum na ni nyina se boso bia bra entrance ne tete kakra wore be ba so na ade a oper onsa ka na yi amon una ade koro obehu ya first floor Air Family Plaza Building. Your stores number 21 and 22. Patas so your Adom House. Air Patas Main Street. Yabe Police Depot. Anna Frey 0244 385128. 0244 385128 and 0207 653031. 0207 653031. Now what you mean any edin kama pa. We a broad donation. Moja ene yetwe anuanom ne ohodi moja eyenkwa nipa moja omu nyina sa onkwa afrimu sa ne yenuanom bi moja so ate omu ya moja bi aka ho se be ombenya nkwa atenase eti se wotwe moja ma ate ade boden oni paduam moja ne eti ameka sa se so hwe moja Yesu Kristo de beje ye no a echese ye boden se Yesu kura moja fizo no hwe moja no ede abeto ye sada ene moja esompo moja ebo nipa moja to ade moja ti obi a owu firi owu mba enkwam ne say to Love FM for eguso etwe moja ne kakra ebre bi etwa mu ne ewuran solim na ye ko mosca hodom na ye ko suku mu ne akotwe ne enso ne coronavirus ya ko fast maba na enso coronavirus no ma ye no na moja twe nipa hia moja yesra mo ma na one pine a betwe no betumi aboa na chi odofo bi nkwa say dwumadu yi eye Love FM Kumasi City Mall ena omo de ebrodi nyina se obetumi enya eniema na ni nyina tumi akonkai Love FM Kumasi City Mall obetumi abedoneti mojari bi sare Nhyira enimu ha enso yesisi kado pikaba kama ewa ha obetumi afre so onti bibia se na mekan no me fom ya na wafre bisem we Vodafone kwa na fresh ano be 0800 50110 0800 501010
ɛna wɔnso de obi amfrɛ 0277510010 0277510010 na ɔtumi bɔmmɔden sɛ ɔso do nkwa bɛto hɔ anaa do mogya kakra no ɛbɛgye obi a ɔwu nkwa nam sɛ nyankopɔn ɔbɛso anampa dwumadie yi ɛgu so akɔsi 29 April sɛ dwumadie akɔ awie ɔbɔ ma so asere mu ɛyɛ Goye filling station ɛwɔ Maxima ha na nam mo sɛ menka kyerɛ sɛ de petrol no ɛyɛ kama paa yɛmfrɛm frafra bia nim ɛtu nya bi na de gu kan mu a kaa no dwane tumirika ɛwɔ ahoɔden bibia kɔ so yie paa na afotuo de ma yɛ no sɛ wohoro nsa abrɛ bia bɔmmɔde sɛ wobɛte wo ho afiri nipam nyɛ sɛ bia wokɔbɔ sesen wɔ wuram na mmom nipa twa hyia a ɛnkom te wo ho sɛ bia social distance no ɛbɛtumi ayɛ adwuma fa wo sa nkeka w'ani ɛne wano ɛne hwene saa na sua sɛ wobɛdi ho ni saa ara ɛna sɛ wote sɛ malaria fiba kye wo bɔwa na ɛden sɛ wobɛhome am sɛ no nyinaa sɛ wobɛhu wobɛkɔ akɔpɛ ano aduro wobɛhu ɔyɛ asafoɔ anaa wobɛkɔ ɔyɛ asabea ama yɛahwɛ wo na biribia atumi akɔ nkae brade bɛtɔ Goye filling station yɛfu ani bi nana mo wonyamfasoɔ no bi a ɔnebi ma yɛ ɛma yɛ nso yɛtafere na ano a medi ma wo dɛn wɔma nkwa mu yɛ medɛm ma na ɛnyɛ asɛm ketewa ma menkɔ ɛyɛ ta no so na mefa aseda ɛkɔma me nua baa me dɔfo bi yɛfrɛ no ɔhema ɛnka no ɔhema ɛte abusuakuru a na medi me birthday ɔhema yɛ cake bi brɛ me a mehu bi da na medin egu so ɔhema yɛ cake paa wotim sɛ cake ne cake mantua kaprɛ ɛti wo nia sɛ wopɛ sɛ woyɛ cake papapa wode frɛ me na memfa ma ɔhema ɔbɛyɛ genuine pa ama bi akɔnkae yɛkɔ ne yɛnkɔ twe kɔmmɔ yɛ maame yɛma akɔ aba yɛgyada wodi ne sɛ mepakyɛ mefrɛ me Lydia Fosu bakyan ewiase wɔ ho asɛm towa na wohia mmoa na akyerɛw so na wokyerɛ mu a ɛhawo no ɛyɛ ahohomsɛm maame wotiwe woyɛ kama paa na ɛdɛn na honhom ɛhawo ɛbɛɛdɛn na obiawo sɛ honhom hawo yɛda mpakyɛ meda ase sɛ mo mama kwanya sɛ gya me ne mu ni nkɔmmɔ mfa mablabɔ dada mpakyɛ ɔde yɛtea ne sɛ me papa ne me maame gya awale yɛ ntɛm wɔ yɛ nan ɛyɛ me yɛnsa me na meyɛ panyini mmaa mmienu bɛma baako enti me maame ne papa gya awale yɛ no ɔde yɛkɔ wale bɛma foforɔ me papa no na sɛbe onim nyame na ɔsom bosom enti mewie school 1990 mewie school no ana me so me maame yɛ kuapem ne papa na yɛ asantini enti bɛma bi baa so bɛwale mo yɛ kuapem ni enti ɔmɛyɛ ne sɛ ɔmbɛwale me abusua wale na kuapem mamrɛ ne so bɛma bi baa so bɛwale wa yɛ busa wa no asɛm ne ama wo bɛ 2 weeks fa dwene ho enti ɔmbɛgye ne nyinaa mu ayɛ ne kɔ sɛ mate aseɛ enti dakro bi na ɔmo kyehyɛ nneɛma te sɛ deɛ asɛ mfantom bi sɛ asɛ kɔwale korɔboni a yɛyɛ nneɛma de kɔyɛ no ho adeɛ no bɛma na busua de bae enti ɔmo de ba no kɔhyia a Mr. Father ne fie na satana me wafo na ekura ase enti yɛtra sɛ yɛbɛgye mitira adeɛ na ma wale bɛma no ana me papa ne frɛ me wɔ dem sɛ wɔne me wɔ nkɔmɔ etwa to enti me kɔɛ na sɛ ma papa bɛka ne sɛ wɔna atete me frɛ me nkɔla blema ma bɛduru saa de sɛ minim na sɛ me kɔ abusua ne ka sɛ me nkɔ wala me hwetwa ne ho kɔ wale a wɔna sɛ wɔde me ma wale ogu nsa ho fa me din ka ho enti ma me san ba me kye bɛka kyerɛ abusua ne sɛ awale me nya awale masa sama me da foforɔ nsa nwene ho ana ɔm sɛ da bi ɔm nyɛ ne saa nti me nka deɛ meka nam sɛ ɔm mpema me nkɔdwene ho deɛ ne me nwale nti ɛkɔba asa na ayɛ sɛ nneɛma no ɔm de ba no sɛ bɛbɔ akyerɛ de akɔ nti mabusua no nyinaa po me sɛ mɛwale sɛm deɛ ɔm mfa ho bi nti edidi mu ana me kɔ kuro bi so kuro bi ase fa wona kete na mpatia abranti bi efe na yate wo so kɔ he na kete pachan Twaswe. Mikoshia boy date be na akɔ na kete o 1992 now na kete pachan yo enti what na hoche metra hoche wona me na pachan timishia abranti no eba se ya te papa no kaliko kwa so kaliko o kaliko kwa jetu poku men ka se ko boni din won ma jatin o munyina na kete pachan ewurade na kete abrabo wo de wi ane ato aye de so a na gabi ono na bi eho no ya me bondi eja emundi yo da pacho enti eba sa no me ne abranti ne tenai
ma me kofa afro na menya wo kra abusua ne po me sana sana me ne mu ko gya me yefuyale kese nti wona me na bi ye fe no ma me yeduku wona be fa me ko na kete wa me ko hia ya aten wona me tena ya na me fa yefunu me wo ye me wo ba ti me wuwie na obeto me bandin kama ebetu me tirin sakakra ma abusua no esem ne nete wo ti edidi mu a okoto kokoko no kotena se hwikro ba ko bi so enti edidi mu a na se okofa mpene bi wo ti dakro me ha no ba se one me do asa on wale me biom nti me paache obi anye yi eneja me de boa me nima na betene kumase asemo de senka udi kai ebo minu edi kire me anka ma mo ameka eze ya tin ene unuanum nyina enime paache unuanum makram no mo ane wa somaso kwanta are omuni hora abnaketwa ko bondi za unkuma me paache twaso enti da edidi mu ana sa wale ne mutse enti mbetena amakom stadium ebo blani bia enti me ba no brabe na bono me betonton niama kanse na kanse bo brare bia enti edidi mu ana me ba panyini na me ne wo no ma me du fie oko me ho anse akwana fa yefunu ne ma stadium ho ento kwasem sisi me yem bibia kama mpem asem pa me do mase enti edidi mu na ese koye efa basa akwana nyinsan ne koye ento kwasem bebre enti ma me tu fie ho me tu yam kotena do ato adumanu e won so me kotena me ba ne ebeka ba ebosomi be mienu amamba na wo ma me no je me ne se wonti me ne mentena me tu ya na me nyeska ha dan tira me ne nam me sa free adumanu me sa kotena akokoso eno so akwa ne wo yonya abosomi nan e fielo ane se ne nkrama bo me ba ne wo yenti me huhurum eno so sa tu me na me ni man bi na ono so awale ko atuputu eja ne yire na owale na ne dan si o south me sa akotena south eno so mete wa ana efie na mpotena mu no ya busua fie omo nyina wa abochi me wana ba ko ba zo beton ti efie ofo nyina yen sentu ana me san tu ye me tu ye me kwa atwoma ko frodua ana me koto me nua ti etete hona ne wo ma na me se nua fo ntra mom na me ko ha dan wota abre tina me ye twoba eti me guso ye twoba no a me kwa ye no dan na ya boso kwa me ko je dan bi ho na ya boso kwa me na me koto opono na ya di nyina egum dan na ye kama ne fie wura ba bi san ba je dan firi me nsem to je dan fie ko twa police station nyina me kunu panya me bo ni di ono kwa na bo a me a solve problem no nti me nua je me se wona me betena fie me chiri ba wonde ni kuna se fie ama na atwoma go fodua ho eti me di abaya bi wachi ko mpaibo ewo menhia side ho me kodru mpaibo na se me kura me di na chikwa ne anka na se me te wana sofo ne frɛ me no se ma me woten na me kan ye no se ba bia wote no di ne se yenti awutu ye na me ka kire no na se se maba me nua fie wo se unu abayo ne de na okwa asol ne dada na odi na chi e na abayo nzu nim na enum yonko e de ono sofo ne tem minim to aso e eti me di mu ana sofo ne ka kire me se wonu na watra ne fie no sunsun bi di wachi na sunsun ne bo hu ne matugu enti ya nchakora wonu na be pam ayu ne ma egu abonten dada o ka kire me no bosome ba ko ne na wotwe me yesa pepepepepe me nua na yi me ne ma te wada pa ka jem se woti ma me ntire fie obi enti me ntu enti da me hwe ne ma ase etotototo me na me so me kwampa ibo bia o ka kire me se spiritual malady wo machi mitimi sunda ye na your baby aba ofiri me fie me se be boni din emondi na wadane ho broni ba obo abotre de se India fo abotre oba no wadane ho ne bibia mu India ni di bibia ye broni no ne mabeda ba no abekune o ekoso saa tama me wale mikro no kura na saa de ne koso enti ekoso saa da be ma ne kro ne mabeda no mikro na de achi antokwa ye be kono na yes country otime bu mi prepare me na me kom ma me ho saa de na di mechi saa nti asofu bebla sha me ho kom bebre adwuma bia me ye bia na ye basa mitimi ye adwuma nyaska adamenya ska me hu se bia na de misika matutu so nya be 5 million jisem bayale ma me koshi ska ni na ansana akwa ne ho ato no sika ba me sempe na problem aba ti be kwatena ta abre ho no papa bi o ye nsu adwuma o ma me adwuma ye na otua me ka bosome da ko me danya na ye na me nan ho no firi so be sitire na papa ne je na adwuma bibia nka me abo bia anya me hwe oje na adwuma no na twetwe na za twetwe enti mame ahwefo amohwe Kings TV and Spiritus TV Nhyira 104.5 FM or Facebook and YouTube or Nhyira TV ya na otwen se odadwene daw so na so tie obi de ye nua bayin sem one ye ka me hunu mani so se sini nipa obi ama na dwuma se onya dwuma ade ache na na ho nipa de je dwuma se apɛ na na twetwe hoda be say yes jiri kajiri
bibi tim bibi to aso mi nuaba ti me pa che woda me kwaje abai bosia asem de ye adwuma ti adam kwaje bosia dis kan ma me ando tu fie ma so na sa akromfo aba me so se on be wies kan ti da yi aba bosia de okoje ne mum da na so ye na akromfo aba so thank you on be gis kan eti da yi nim na me tiem kromfo eti me tsemeni me ofa ba ko me pese me bonidi woti wani no a me da yi nim asa me ni ba ho so ma sole ye de wo da yi nim eti me to mani na me hwese me ofa ba ko to se ne kwon na me se wo fa nti na ba be wi me sika yi e ho no de tuele pem bo ya se wo hwe me ha efiri wo no me ka se ye da me yi arafo mu nyina mo hwe mi ye nua ba no tia ye se be katere wo se da bi ye nkatere no be kana se live da me yi me patro bia hwe also die me nua ba gina wo de etwebra fam kakra okogo so ofe ye nua ba eso die wakwaje aba bosia beto dem enuanom waso die na akromfo ba no so die num no hu se no fa tuo sarko ho was wo fa na una be mi say wade tuo no eto epem ne koko ade a tie na koko ahono ne koko na ahono ho ontiment ne niema nam de aye so ana e wo wa na etu ba bi etu no pem ye no de pem me koko se menu aba bia na wani so enya asempa e dae na da nya na da ye ne koso bebre me so de na yi ne dae na atimi ama de pem ho abam sa no amen kan che obi adam ne me ba ne kwa nenim oi kan che obi ada oi me so de na ntwe pame na san de kwa de me so de me baketo ama wo no foforo na wo wa chechera kwala no da ye metie mu sa me ko pa ba we kwani jaw ai de ne to fam na me ni te pacho to aso didi mu sa madada ensamo etototo me no na kwa so fofo se me kwara na me kwa SD entina me nye enkomhye ni sa eti matena se ahu se sa niam na etoto me no enye niam papa ade bi beba mablobo mu bia nya ade pa ese me ni anu nyam oba bia obi ka so pema asem na eni na enu obeta me dendende wona me nkoso obeta me pa metem ho ba bia ebi anu ya tada me bra me ho ase pa me ni problem sa se kure fia me kotene mu wo kofodua wa mete no me fie lo no pema asem pa woni ni kruso ni mama ya bi enu ase de nkwane si to me ho fie wo no omno mama na ekomen kan bi omo ye me papa me se me dem din me ba mama nkasa me se yo mate tada enia me toto me wa blabo mu no enye ne maketwa obi kwale be mu se opema asem meboa wa hu ni biem kra meni ni pass time mro boso me ba mi ensa watimi adome akosi me kuriam ne wo me bananu ye ohu me no opema asem pa onsi me fom me kone ntia na ni gye me ho wo promise oni me onipa ne ba ya ba ko pe me ba ne peka ho me yenu dada ba gye di se ma wo akwara na ma papa ne se gye so ye DNA test ansa na wagye atum se ne ba no e ho asem da ho ade wasa wanye ni sa wana nyem nyem obi ko real ema watch wana ba pam samle kura mfie nan me ko ba me bia nchen da otiwe ti me fa nkwohye junso ayi na me ko diagnose mini problem e da doctor ayiwa doctor ah da mfie nan me ko ba bia da na me te ho sa ti do na dwa me ba na ya duku abo ye ti ni abompa ye we dan mu a se ni je pa de ni je me ni nyi wiase kura me ba ye da ni je ba kokora ni mablabo ni me ba ntibi she demu bompa yesungu awrade so saa se awrade po hu ye mobona nkate se o ma madwuma kola anye se dada me ho akyeme akopem se se adwuma kora me ni adwuma ye me ba no na ba o ye ma se de wasi addressing so atwe hu me abe hu sa fefe so ni ma nkoyi me ti we se TV kora ye hwe bo hu se ba ma hwe mu TV ya e bo dan yi mu me ni bi amehwe o ko tuko tufako da eni am nkoyi na o tumi adwuma me wabele fo pa me ye choba me bon kwa ma wa bebo nsem sa me ba na me ma me bi ye ma me ya nkasa me me ejinjifo o bon kwa mpa me bo me nsem pa me mo me ba me ye choba wa so fitem me stadium ni patem obi na woni me jama to se me ni pa no be di o awu me di medua ne da na emum na me hia na safna me tonton ne ma ti me hia na chia ne da woni me na ne refi efiri brebe e na hu se sa ha oni atete no e ba so efiri se abusuan mama wale na ma wale no efiri wo me wale me kurukura ne sa ne tia me na me SD ni na me nye bibi ni sa na me pa che wo wa hwehwe akiri ehu ne kofa bai asofo bebre ahye me nkom me ko sofi bi wo emondi o de oso ko sofi bi wo me ko sofi bi wo bi dru wa no se mame wonim sa spiritual knowledge wa bla bom nam sen yan da bia na ne be 4 days kra honhom kra ne me be dai
And then be 4 days kula me dey bebre. Me baba ya. Me nua ba ko ye papers man man ko Jordan. E ma ya e ma ko ye. Nipa be du na ko ye. Be test be ba nyina wo Ghana ha hu se we ni problem bia ye koduru ho no ma ye ko ye ne test ya. Wo mo se na problem dey wo from ti wo mo sa de ba fie. Ke se wo sam ne sa nya de a obema me de. Eni ji eni pe ni ji me nya bi wo ma bla bo mu da. Atiefo ya me ma me de kasa de ya basisi na ya beto aso na penisi se ne se sese ade no ba bia hye wan fa hye frito ye de ade kire na yakọ eye Erade Ewiase Mu ye dua be Ewiase de betwere mo amentiase nanso bebre ho obeka wakra beje onsem bebre ho obeka beje onsem de ani chemi akọ give us scientific about clinic doctor ewa ha obemma chire sima kakra bi na se obeka give us for omo na nompa abuo nompa ehwen nompa se bia to afre ho nompa ehunu ani nompa ayemre ne akọ ne achia omo esiesie ema ne kama doctor se sabe enka bone ewanum obi o kasa gu so a aita sofu bia odifo bi okroma no se oye counseling na baba obi bae na baba ore bae ro so ore ne beka sumisem oba no so odifo bae no mpa se be nanum kan se ofui ejanan ofui something enye wa hawo na aba doctor kuwa ekura no aduro de pro anwumre yetimi so sa hawo ne bia bobo de so betie doctor no afa number no owi a enne ntwenkomo doc emo akwaba ye ni ofa na pom ti say yankopon adom enen so de fa hen ye ofa mi family Lydia Fosu bachan Ewiase ho asam towa na uhia moa na a so na uchire mu a hawo no ya honhom sem bacha mame utiwe we kama pa that's na day na honhom hawo day no bia se honhom hawo yo dam pacha me that's se mama kwanya se ja me ne mu ni nkomfa mablabo dam pacha de yete ane se me papa na me mama ja wale entemo wo ye nan eye me ensa me na me ye panyini ma me nu be ma ba ko enti mama ne papa ja wale no de ko wale be ma foforo e papa na sebe onim nyame no sombosom enti me wie school 1990 me wie school no ana me so be mama ye kuapum ni papa na ya santini enti be ma bi ba so be wale mo ye kuapum ni enti o me ye ne se o me wale me ebusua wale na kuapum mama ne so be ma bi ba so be wale wa ye busa wa no asem ni ama be 2 weeks fa dwene ho enti o me ji ni nyina mu aye ne ko se mate ase enti da kro bi no mo chi se niema ti se de ase mfanto bi se ase ko wale kroboni a ye ye niema de ko ye no wade no be man na busua de bai enti o me de ba no ko si a me step father ni fie na satana me wafo na kura ase enti ye tra se ye beje me tira de na ma wale be ma no ana me papa ne frɛ me wo dem se woni me wo nkomo etwato enti me kwa na se ma papa be kan se wona atete me frɛ me nkola be mama be drusa di se minim na se me ko abusua na ka se me nko wala me twa ne ho ko wale a wona se wo de me ma wale ogu nsa ho family nka ho enti ma me san ba me che be ka tira abusua ne se awale me nya awale masa sama me da fofo nsa nwunu ho ana om se da bi om nya ne sa enti me nka de me ka na se om prima me nkodwene mo de ne me wale ti akoba asa na yese eniema no mo de ba no sabe bo a kire de akọ enti mabusu ne nyina apo me se me wale sam de om fa ho bi enti edidi mu ana me ko kro bi so kro bi ase fa wona kete na mpasia abranti bi efe na yate wo so ko hen na kete pachan Twazwe me ko sia boy date be na akọ na kete o 1992 now na kete pachan yo enti what na hoche me tra hoche wona me nyina pachan timishia ablantie no e ba se ya te papa no kaliko ko aso kaliko o kaliko ga jedu poku amen ka se ko boni di won ma jatin o mu nyina na kete
Ewurade na guitar brabo. Wo de wi ane ato aye de so a. Na bi eho no. Ya bundi. Eja emundi. Yo da pacho enti eba sa no. Meni abrante ne tenai. Ma me kofa furu na menya wo kra abusuane po me sana sana meni ne mu ko magya me yefuyale kese enti e wona me na bi ye fe no ma me yeduku wona be fa me ko na ketewa me ko hia yatin wona me tena ya na me fa yefunu me wo ye me wo ba ti me wuwie na obeto me bandin kama ebetu me tirin sakakra ma abusuan ese me ne tewo ti edidi mu a okoto kokoko no kotena se hwikuro ba ko bi so enti edidi mu a na se okofa mpena bi ho ti dakro me wa na oba se one me do asa on wale me bio nti me paache obi anye yi eneja me de boa me nima na betene kumase asemo de senka udi kai ebo minu edi kire me anka ma mo ameka eze ya tin ene unuanum nyina enime paache unuanum makram no mo ana wa somaso kwanta are omuni hora abnaketwa ko bondi za unkumafo me paache twaso enti da edidi mu ana sa wale ni mutse enti betena makom stadium ebo blani bia nti me ba no brabe na abo no me betonton ni ama kanse na kanse bo brabe bia enti edidi mu ana me ba panyini na me ne wo no ma me do fi oko me ho anse akwana fa yefunu ne ma stadium ho entokwasem sisi me yem bia kama mpem asempa me do mase enti edidi mu na ese koye efa bas akwana nyinsan ne koye entokwasem bebre enti ma me tu fifi ho me tu yem kotra do ato adumenu e won so me kwatra me ba ne ebeka ba ebosomi be mienu amamba na wo ma me no je me ne se wonti me ne mentra me tu ya na me nyeska ha dan tira me ne nam me sa free adumenu me sa kwatra akokoso eno so akra ne wo yonya abosomi nan e fielo ne se ne nkrama bo me ba ne wo yenti me hurum eno so sa tu me na me ni man bi na ono so awale ko atuputu eja na yire na owale na ne dan si wo south me sa akotra south eno so me te wa ana efie na mkotena mu no ya busua fie omo nyina wa abuchi me wana ba ko ba so beton ti efie ofo nyina yen sentu ana me san tu ye me tu ye me kwa atwoma ko frodua ana mkoto me nua ti etete hona na wo ma na me se nua fontra mum na me ko ha dan wota abre tira me ye twoba eti me guso ye twoba no a me kwa ye no dan na ya boso kwa me ko je dan bi ho na ya boso kwa me na mkoto opono na ya din nyina egum mu dan na ye kama ne fie wura ba bi san ba je dan firi me nsem to je dan fie ko twa police station nyina me kunu panya me bo ni din ono kwa na bo a me a solve problem nti me nua je me se wona mbetena fie me chiri ba wonde ni kuna se fie am na otwoma go fodua ho enti me di abaya bi wachi ko mpaibo ewo menhia side ho me kodru mpaibo na se me kura me dem di na chi kwa yanka na se me te wana sofo ne frɛ me no se ma me woten na me kan ye no se ba bia wote no di ne se yenti ya wutu ye na me ka kire no na se ma ba me nua fie wo se unu abayo ne de na okwa asol ne dada na odi na chi na abayo nso nim na enum yonko ade ono sofo ne tem minim to aso e enti me di mu ana sofo ne ka kire me se wonu na watra ne fie no sunsum bi di wachi na sunsum le bo hu ne matugu enti ya nchakora wonu na be pam ayu ne ma egu abonten dada o ka kire me no bosome ba ko ne na wotwe me yensa pepepepepe me nua na yi me ne ma te wada pa ka jem se woti ma me ntene fie obi enti me ntu enti da me hwe ne ma ase etotototo me na me so me kwampa ibo bia o maka kire me se spiritual malady wo machi mitimi sundaye na your baby aba ofiri me fie me be se me boni din emondi na wadane ho broni ba obo abotre de se India fo abotre baba no wadane ho ne bibia mu India ni ni bibia ye broni no ne mabeda ba no abekunne o ekoso saa tama me wale mikro no kura na saa de ne koso enti ekoso saa da be ma ne kro ne mabeda no mikro na de achi antokwa ye be kono na yes country o te me bu mi prepare me na me kom ma me ho saa de na di mechi saa anti asofu bebla sha me honkom bebre adwuma bia me ye bia na ye basa mitimi ye adwuma nyeska adamenya ska me hu se bia na de misika matutu so nya be 5 million jisem bayale ma me koshi ska ni na nsana akra ne ho ato no sika ba me sempe na problem aba ti be kwatra ta abre wono papa bi o ye nsu adwuma o ma me adwuma ye na o tua me ka boso me da ko me danya na ye na me nan ya ho no firi so be sitire na papa ne je na adwuma bibia nka me abo bia anya me hwe oje na adwuma no na twetwe na za twetwe
Enti mame ahwefo amohwe Kings TV and Spiritus TV Nhyira 104.5 FM or Facebook and YouTube or Nhyira TV. Ya na otwen se odadwene daw so na so. Tie obi de. Ye nua bayin sem one ye ka me hunu mani so se sini. Nipa obi ama na dwuma se onye adwuma. Ade che na na ho. Nipa de che adwuma se apɛ na na twetwe. Hoda be say yes. Jiri kajiri. Bibi tim bibi. Twaso mi nuaba. Ti me pa che woda me kwaje Bible sen asem de ye adwuma. Ti adam kwaje busen dis kana ma ndo tu fi ma so na esa akromfo aba me so. Se on be wies kan ti da yi na aba busen de okoje. Nemum da na so ye na akromfo aba so. Thank you. On be jis kan. Eti da yi na me tiem kromfo. Eti me ti meni me ofa ba ko me pese me boni di. Woti wadi no me da yenim asa me ni ba ho so ma sole ye dede wo da yenim eti me to mani na me hwese me wo fa ba ko to se ne kwon na me say wo fa nti wo na ba be wi me sika yi e ho no di tuele pem bo e ya say wo hwe me ha e free wo no me ka say ye da me yi arafo mu nyina mo hwe bi ye nua ba no tia ye se be katere wo se da bi ye nkatere no be kana se live da me yi me patro bi ahwe also die me nua ba gina wo de etwebra fam kakra okogo so ofe ye nua ba eso die wakwaje aba se abeto dem enuanom waso die na kromfo ba no so die num no hu se no fa tuo sarkon ho was wo fa na wo na ba mi say wade tuo no eto epem ne koko ade a tie na koko ahono ne koko na ahono ho Ontiment ne niema nam dia ye so ana e wo wa na etu ba bi etu no pemie no de pemme ku se menu ba e bia na wani so enya asempa e dae na da nya na dae na koso bebre meso de na yi ne dae na atimi ama de de pem ho abam sa no amen kan che obi ada me ne me ba ne ko anim oi kan che obi ada oi meso de na ntwe pame na san na kwa de meso de me baketo ama wo no foforo na wo wa chechera kwala no dae me tie mu sa me ko pa ba we kwadi jaw I didn't talk from na minute Pacho twaso didi musa madada ensamo etototo me no na kwa so for some nkona na me kwa SD entina me nye enkomhye nisa eti matena se ehu se niam na etoto me no enye niam papa ade bi beba mablobo mu bia nya adepa ese me nianu nyam oba bia obi ka so pema asem na eni na enu obeta me dendende wona me nkoso obeta me pa metem ho ba bia e bia no ya tada me bra me wase pa me ni problem sa se ko le fia me kotene mu wo kofodua wa mete no me fie ro no pema asem pa woni ni kruso ni mama ya bi enu se de nkwane si to me ho fie wo no omno mama na ekomen kan bi omo ye me papa me se me dem di me ba mama nkasa me se yo mate tada enia me toto me wa blabo mu no enya ne maketwa obi kwa le be hu se opema asem meboa wa hu ni biem kra mene ni pass time mro boso me ba mi ensa watimi adome a kosi me kuri am ne wo me bana no ye ohu me no opema asem pa onsi me fom me kwa ne chia na ni gye me ho o promise oni me onipa ne ba ya ba ko pe me ba ne peka ho me yinu dada ba gye di se ma wo akora na ma papa ne se gye so ye DNA test ansa na wagye atum se ne ba no ho asem da ho are wasa wanye ni sa wana nyemenya obi ko real ema wachi wana bepum samle kura mfie nan ni menko ba me bia nchen da otiwe ti me fa nkohye junso ayi na me ko diagnose mini problem e da doctor ayiwa doctor ara da mfie nan ni menko ba bia da na mete ho sa ti do na dwa me ba na ya duku aboye ti ni abompa ye we dan mu a se ni je pa de ni je me ni nyi wiase kura me ba ye da ni je ba kokora ni mablabo ni me ba ntibi se demu bompa yesungu alwade so saa se alwade po hu ya mobona nkate se o ma madwuma kola anye se dada me hu akyeme akopem se se adwuma kola me ni adwuma ye me ba no na kwa o you man said he was addressing so atwe hu me abe hu sa fefe so ni ma nkoyi me ti we se TV kola ye hwe bo hu se ba ma hwe mu TV ya e bo dan yi mu me ni bi amehwe ugotuko ai tufako embanya da eni ya nkoyi na o tumi adwuma me wa blefo pa me ya choba me bon kwama wa bebo nsem sa me ba na me ma me bi ya ma me ya nkasa me me gyingyifo o bon kwa mpar me bo nsem pa me mo me ba me ya choba wa so fitem me stadium ni patem obi na o ni me ya ma to se me ni pa no be di o
when me de meduane da na emum na me hia na safna me tonton ne ma ti me hia na chia ne da woni me na ne refi every brebe and who says how they atete no eba so every say abusuane mama wale na ma wale no efiri wo me wale me kurukura ne sa de ne tia me na me SD ni na me nye bibi ni sa na me pa che wo wa hwehwe akiri ehu ne cover by asofo bebre a me nkom me ko sofo bi wo emondi wo de oso ko sofo bi wo me ko sofo bi wo bi dru ho no se mame wonim sa spiritual knowledge wo abla bom na me sen yan da bia na ne be 4 days kura honhom kura ne me be dai na ne be 4 days kura me de bebre me baba ya me nua ba ko ye papers man man ko Jordan e ma ya o ma ko ye nipa be du na ko ye be test be ba nyina wo Ghana ha hu se we ni problem bia ye ko duru ho no ma ye ko ye ne test ya o mo se na problem de wo from ti wo mo sa de ne ba fie je se won sam ne sa nya de a obema me de eni ji eni pe ni ji me nye bo ma bla bo mu da atiefo ye me ma me de kasa de ya e basisi na ya beto aso na penisi se ne se sese ade ne ba bia hye wan fa hye frito ye de ade kire na yakọ eye Sama ekosu kumase no yen kan ya yeti ko ka obi bia Koyi Munsem be we soldier force ye discipline no banga for na soldier for respect what Koyi Munsem enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina Koyi Munsem You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Koyi Munsem Dr. Baumia was wa Ewiase Mu economics boost nyina mene edi so ya bano ebeto aso na yenua bema bi ewo telephone Joseph Ifa Jos wase yara meka gracia yenkansa ekare gracie and thank you very much Gracie Mary that is thank you very much ya pia wo na atia won ka meka gracia ga te na kare gracia and also meka gracia sisi ya meka Gracie Mary that is thank you very much Joseph yami Nhyira papa sabre ye try mami ensemiso mami o se papa no one na wo akola se gise okoe DNA me pa chanda sanwa gia tum se ba no me pa chan ede esechere na wi chire no ama okasa sem me pa chewo aja blabone nkuntie ye di mechi ya me koye me papa ye wasi ni mpom enti ye na se me pa no otiteshi enti e ba se papa wi ye ko di no 1 week no oteshi enti na cameraman bi won papa na TV enti cameraman ye ne se obeba adweso asie ni mpon no beboa ye yi no me no obo mi din papa ma ye me na me panyin enti me no obo mi din se o gina me so beboa ye enti e ba sa no ye ni mu no Sunday na ye be ye yi no be ma na obetwa camera ama ye ye na se na obeflo abrosan wi eto me so we yi na se sai shuro me pa cha na ye me enti na kromo onyi no mo suspect me say be ma me ne wo bibie enti na obo mi din se wo bijame so menini ni hwe menim ne ho bibia enti eno no be mu ho nam ne be ma ne hete wo enti emu aso na me fa ye funu no ti ye na adwene se be ma na owu ye no ona nam ne ne twempe na menyem akola no enu enti na o suspect me sa wo busa me ho asem na DNA no okwa no usura na awu da bi me nsoro bu ka me parentam e wona na je kula nsem wo ye be kan ho asem nyina no so ko first karaba enti wo ba last month no ana wo se de woni ska inti wo memana nsankoma na COVID-19 ebe to mu awo mai COVID-19 zo go fast mabo baba da ba ko bi se fere ko COVID-19 wo de asema ba papa agwan ko se no pa nyakopon de wosu ko wiem eno nyakopon be ma kura ro abeka se ya hwe ne yadre wo enwemu nye o mema na wiem no ye ma omuma sese won papa uko wiem a na obana kire se obi be hia kura be bia ka se mehu akura bi wo se o pa zo ja ni be bia enso na ye oba TV nu aba is it how did work could you say that dia mama gidi se ye huhuma asem kura ne say me koye adwuma restaurant adwuma wa Nancy Krum go so obi na de me ko ho no man no pe boy na me me friend na me ne te ache be ko be 8 years ni enti wo mo se mi dwa age restaurant ni nyina hye me sase me fanya adwuma dada me je aduane ton ni mu no bitime ji 50 cedis 20 cedis 10 cedis 5 cedis ni de ka won ketwa dada me to aduane wi me kwa yanko na 50 cedis na me nya ye no na ba ko kure ne skani
50 cities na meje wo choba na se no ton sane aduane nyina aka ho na fo ba be di me bua konta me wi a me kofe me sika botto na me disk ne gumu no na 50 cities na meje na ba kokora ni obi aso mamu me ane san me nti ya ma meje di se eniema na me hu no eye pa cho hu mo ti ada me pa cho debi na spiritual knowledge ne de me so pa me so da ye bitime so da ye na obi agiska afri me nsem ti ma me niema nyina ye basa etoro humia na yi bo na nyoma oba pa Kristo so be hu ma fefefe so de ha me no me nko na me nim because me hu wo no me hu wo no me yem hye me ebra de me di common na me susu se sabio sabe preduasa wo fem but me hu wo de na sa na me nua be se o se ewiase se ufie ni pa be so mo ye wa sa o ma ye ni pa kese ye ni munyamfo dada ma fon na kapre kura no botom tatzi o na mo bi nim se wo de ba nche bejes ka so ni kapre prat me bo me nche abosia bo so na me nya bi me nua ba obaya o Ewiase District Assembly o se obia kwa ahochiri mo se mabompa empire ne nurawurade asumu ana awurade te no mfi ana se empire kwan ya efa so bono no yemmo ne yi yenu abeso wakini abompa sa eso ne di nachi eda so di nachi utu ka anya oba afon kra be bie hu me opemi so le jira obi rade etiefo ha o dada ho kakra wahu so hu niema pa so hu niema so for kra tie was me aba betrase so hu niema pa egu oba ajaba so hu niema pa egu oba na chi dada me so ati o adwendwene nti wotoro so ati no me so ati pa wo de adwompo ni e se fantatwa lo busa dan so ai ma ne musu che mi lo ko so abiam na oni aya sa Eswati bebe e de nasma kwa sa akura na ye koyaji wasi akwa bi tonfo so de ho akara ma ne baira e de se ayira ye nyina be kwa ko hye dwa ni akohwe ye koya bai pa takasi ne sirimu sire osoro de yes when na so baira se oso fa eswati no aprokucha protect akura no ne marry de ne sabe ti say okodu omu asemni eswati mponi eswati bebe da eto no na say kula coronavirus be na ndide so ni ho timi susa me ne metimi digale 3 days ni enye aduan foforo ndi biem eti ko onya bia di o pasa pa wa hunu de sister om so mo hunu twa ho ba ko mo ba ko comment o so mo hunu so ne twa ho mo ba ko ne no no mo bare twa ho o so ati no ewurade wo de temuta ko da hina bo mu no so ati breda me jene timi so na josa bosa wa fo we adame hu mu bia na makai ka no e frɛ no fansa betumi ko mu no adua ya herbal tonic any adua ya malamix Mame, ose papa no awne na wo akola se gise okoy DNA. Me pa chanda. Sanu agia tum se de bano. Me pa chan. Ede ese chere na wi chire no ama okasa asem. Me pa chewo aja blabone nkuntie ye di mechi ya me kwaye me papa ye wasi ni mpom. Enti ye na sere me pa no otiteshi. Enti e ba se papa wi ye rekodi ni 1 week no oteshi. Enti na kamlama e bo ne papa na atifi. Enti kamlama ne ye ne se obeba adwoso sie ni mpono abebo aye yi no me no obo mi din papa ma ye me na me ye panyini nti me no obo mi din se o gina me so bebo aye nti e ba sa no ye ni mu no Sunday na ye be ye yi no be ma na obetwa kamla ama ye ye na se na obeflo abrosan wi eto me so we ye na se sa isuro me pa cha na ye me nti na kromo onyi no mo suspect me say be ma me ne wo bibi ye be hu me ope me so le jira obe rade etiefo ha o dada ho kakra wahu suahu niema pa suahu niema so for kratia was me aba betrase suahu niema pa egu oba ajaba so suahu niema pa egu oba na chi dada me so ati o adwendwene nti wotoro so ati no me so ati pa wo de adwompo ni e se fantatwa lo busa dan so ai ma ne musu che mi lo ko so abiam na oni aya sa Eswati bebe ede nasma kwa sa akura na ye koyaji wasi akwa bi tonfo so de ho akara ma ne baira
ne baira ade ase ayira ye nyina be kwa ko hye adwa ni akɔhwe yakoya bay pa takasine simusire osono de yes when aso buy also fa eswate no aprokusa protect akura no ne marry de ne sabe ti say okodu omu asemni eswate mponi eswate bebre da eto no na say kula coronavirus be na de so ni ho tibi susa me me met me digale 3 days ni enye aduan foforo ndi bi eti ko onye bi adi o pasa pa wa hunu de sister o so mo hunu twa ho ba mo eye ba ko comment o so mo hunu eye so ne twa ho mo ba ko ne no no mo bare twa ho ah o so ati no ewurade wo de tewuta kuma da hina bo mu no so ati bi breda bi jere bi timi so na josa mo sa wa fo we adame hu mu bia na makai ka ro e friend of fansa betumi ko mu no edua ya herbal tonic any Ewiase Nsem kosu kumase no yan kan ya yeti ko ka obi bia Ewiase Nsem be we soldier force ye discipline no vanguard for na soldier force specific Ewiase Nsem Anas di nyansa krono no de po Ghana nyina Ewiase Nsem You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Nsem Dr. Baumia was Ewiase Mu economics boost nyina mene in so piece on the economy management will be out John Mahama now on the time na city no at the na inflation senior they get for almost how many marks Ghana for Sena abe abana absorb through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba ne meja paye enti hia mo somfo aduana ba Kofi Asante anopa no num enefa ekosi nonkron seme Gratwa ba yes eho enable se comment ne edos pa na go TV for e de anigi aba entertainment ankasa ni nyina se wakola no obetu am na hwe go TV cartoon super papa eye Cartoon Network, Disney Junior, Nickelodeon, Da Vinci, Jim Jam, and more. Nina edition, dear man, collect who are there. Sarah and series how was the Star Life, Zay World, Telemundi, and Eva, Nina, Koso, or CNN, BBC, and Al Jazeera News, Papa. Bet we are connected to Go TV, 20 Ghana cities. Wabra, Odale, star 759 hash, star 759 hash. So up a Go TV, and I say, we use SMS now, 1731. Go TV, live it, love it. Rock Care Clinic Limited, yeah, the VNE, Vincasso, a bit just so I marry Memo Monomiari, and Namiaria Hodo, wa Honshu was a boy, Junso, a Bemuna, Ejo Pepe, and Subi Itiano, Obana Daguano, Emunye, Sabina Lemquiano, Emunye, Bomadia, Ubinya Bemasa Junso Canoa, and Kamwa. Now we are Junso, Egu, so bebre, and I Johnson Adiache, Odoso Adunson, so Pampa, any Enyakra, Prosit, and Ado Croa, and Mari Memedru, Pebinum, and upon 9, a Yamunu. And you may one movie. Memma Muntu Pakum Swatana, Bemma Diana Betuawo, Pakum, a draw, Mimpominu, Mania de Bonono, O Peru to Alaba, Yabba Bobu Station, Penny from Schools Cafe, the enemy. Adenta Pantajas, your KTV Abusan phrase 0244 183 230 0244 183 230 now 0248 885040 0248 885040 na onye atwetwe enkomo we agbeve aswedam doadre agbeve for the mona soap mona cream agbeve fever agbeve tonic agbeve ba aba ninya sa agbeve eba hospital odwari be chirem now how yare how bia tuturu nyina ase mona soap ni mona cream no yetobom wo semna ni dware di nku no srasa sabi o honam na pampan mu ebeko ensense nyina beko kro beko na tema propro ni nyina ebeko ebema honwiafu na ebema wede no ayefe yipa agbeve fever eno malaria ene hawo wunum bia malaria no na aseatu agbeve
tonic ɛno nko ane adura koko tu aseɛ na mojawe nso tu aseɛ ɔbɔ kwa fikyira na yɛaseɛ ne ya anase ne moja no sɛbe ani aitum sɛ jabidie ɛbɛtu aseɛ paa na aboa ma moja de afurisa ne yie agbɛvɛ ba baabi a yɛ bia baabi a hono baabi a bu bɔmɔde so de bi betwitwie waposo yɛ ya no da bia fam twitwi na enko agbɛvɛ ba hospital diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koko ne type bia you as your koko your type mako 9 doctor de kyerɛ me prostate how anaso bema tumi mrim yie watenka no ateko wuti me papa utifa enyagro asoro ben sada mpanifo frɛ no sada stroke so egijew bɔmɔde so do de be kyerɛ mo na yasɛ nyina ediamo yes services bia a general consultation medical labs can service physio and in kwan fa so a kyerɛ nipa edidie aduane die sɛ doctor betra e wɔsenya pɛkyɛ nyina na ye wakɔgye aponche na wotwea ne na osi ase kyerɛ sɛ yɔde udi ade bra no nkyerɛ kwa befa so adidi a obetu anya hoɔden atrase denyina agbɛvɛ don't say heba say agbɛvɛ heba yo adekogya kyefo asase no kwa mo ahimfie junction no ɛna edi anhwɛ ɛwɔ nkran ɛne ejoso quantum pono so tuom so last stop and crab we afraid 024 659 0246595 0246595 and 0202 706165 0202 706165 and 0550 677 681 0500 677 681 na oni atwe nkomo minu aba ne krakra mu no na afi mama bedwafo abem eden pa ena sabre ohawi efru so abem na mesre wo ususu se how no eye send osika na spiritual marriage ampa adentia so for bebre aka chebe na ase adini o ka chebe sa adini de machi mi am hu sampa adini de machi se fie kura mkotem di dance se adini de machi se wonam a ya na ate se enantim di wachi na meti first pa na me wa hafo na meti pa na me ba ande ase mentenemum nana de bia me hu debi ota no beda na otwi bia na debia ewo hwana bai hwana ejai me so ma bebre no omota no omoda no omtimi ko fire re be se omunsu bia yo okay say white na de me hu bi da na emum se be ma na metena na se bia me lekwa se bia me ye adwa we digure bia bo me kakra endi 2 weeks e osi entemuti masa me ma na afọ mu nyina o me chesire chesire na o muso ko be ma tena ko request ka no ya chesire opo na ayo kwa no akọ o na bi nso awo aka se bia o se taase na uyere nye unim se taase yi bibia no aka se menya minti emu de pa na uyi a be ma Philipa oh mit betat na so o transfer sa no o pen transfer no ba try e man bebre nso pe kuntru hoji o bi mi la ya no msisi ya mi yenti mi pesa o transfer sa na o pa be ma no hwe afra producer transfer na ape ba try da e Japan so no pepa no what was I mean? Therefore, Kaizik Ventures, Omo and Zahara Miss Zahara G, capsules of Beja, Zahara Man capsules come, Zahara G, and Zahara Miss Haro, Yaria and Salsa, and them Yaria Cephalis Guria candidates, Yem Crew and also Oba, how Bemu Bema Sabo, I say no, who am you to yoya. Sana ojonso ane nso bi edi akire oba sebe wo fichi kor enzi so ene banso ayase ya opa ene wo bema wo se ojonso ro duru bi ade so ochemo na uyi hu atakum ansana jonso retimi aba jonso so ba pia ubu ntotot otra ka mu ana pasi nyina wo modwa fiso duru bi aba jonso misro bo modi se ubenya Zahara Mr. ne Zahara G capsules bi no anom ebebo Zahara G no miensa no pa miensa nwumre Zahara Mr. no so mienu ano pa mienu nwumre onom ne sa na be bia wu ama chese how nyina because Zahara Man capsules mema monye body free bibi se erectile dysfunction je bema wutumi nyina so yo bema sam no nko yetimi gyina ebu ade ko wura oba no mu no ne obehu asa adwo mesrew yare bia hadwo ne ye friend kadwo momode se ubenya aduro bi na abo bema enso anopa mienu anwuma mienu obra wadidi awie ene enom se aduro free 024634
8334 024634 8334 na 0245 191807 0245 191807 chinja like so ebetu ede betu na chese umo ba na transo sa tell me you be pe ade opepa na transo also the two mu no de to hwa so utimi carry na akwesa akwa bi na sabe na oya atwo no okoyi no two no gu city ba akoso ma me kansie bi ti se bi no be ba tefu akai patna die so panya be ma so bai wade na oya utimi kana to us na akwa beso ri twa so ma me so le no atna me na ma me hwe so no atna me koyi na sabe na hwe mu abanyina paapai enya sanketo we betu na chese kama unya kesa na ode eywa bom pa da sanketo atipe bitwa enya no nko esasa yare aka akaduru ene wo adi aye no ena mu minimu a eboa ma minimu da ho esasa yare yie pa yesiesie ewa hote ekwan so efim bia animetu no ma unya ha obia no hangover ena enya de so be ma onum abon challenge ke Camps Multi Beverages Limited na Camps Multi Beverages ene de buy ye wo dwoso ejoso ye ben Ghana Fire Service Station ana betumi ni atwe nkomo ewo homan so 0246 955 678 0246 955 678 na de se bibia akonkai driver papa ni dwumadie eya afibia ye de bremo ni nyansa se ne be na odra ni betumi akọ na waba asundwemu obra efie onse efie unkokum nipa na bibia etumi emma ebinume nyanka ebinume ye wisia ewo ewiase Mr. Wa in ono bo kan radio station Nhyira 104.5 Eastern Eastern de atwam de na so Eastern achi yegusua erikokobo brem se asensode a okwa so man fa de nyina eni dwuma na beboa me atumi akọ aba asomdwem odrani meso so you overtake huanim hwekwa mfimfi asensode ho kwan dada nso anase kwan eso nya hweye se wo noje porto bebrewa hwe abedoje na de akohia na akofa haw ede aba we f message filling station ene yafa dwumadi ho ka a ye bo amana konka nya se 24 hours ye adwuma 24/7 ede anya de home obetu abechenji wo yere bebi abehwe alarm tama obetofu papa adugu kemu abebo amaka no enya hoden ahyen ene moto ahodo nyina etu betofu ho ye gas nso aye tom organizer enso onso ye koba 24/7 ye wo soto nso aye bie ho aba emuniema no efe na efo na eye papa na ne bo efem bomoden se wo ye commercial car o private car obeto fuo wo ha ye beche wa chede pa kunkum fine for 02099979933 02099979933 data bank to Safro omo 500 ways abefa so abetimi investment data bank ni nyina ne se de open eno na be data bank Ghana babia your 470 bank branches and Ghana and your 7 partners bank Access Bank, Barclays Bank, Fidelity Bank, GCB, GT Bank, UBA and Zenith Bank. Nina ya yonkufo no mu edijuma. 3 mobile money short course na yewo. Star 6100 hash. Star 6100 hash. And MTN users enkwa. And star 737 hash. Star 737 star 100 hash. Star 737 star 100 hash and a star 713 star 100 hash star 713 star 77 star Mr. star 73 star 100 hash number yedide mobile money numbers ahodo short code no 2 online platforms and so Visa and Mastercard. Visit our website www.databankgroup.com or myghp.com. Bibi abekonka one mobile app, search for Data Group or Google Google Play Store and App Store. Now I could download cross check payment and also to be your mutual fund and also
bibia betumi akoso de amount direct debit enso betumi aba na do sika abeto na bibia akonkai gag CAGD direct debit and so abayuma efo and so person do hu shemu abetu do hu ashemu no deposit kakra na aboa na bibia tumi akonka na say beto from controller and accountant general department na just bibia tumi akonka amount bank transfer from inside or outside Ghana no other investment from offer you this much choice. She said, bank bien ho betu amount akwanya kese we bomar so be free 0302 610610 0302 610612 for more information. Invest wisely, invest with Data Bank. Asemo Sabri mama beja for emremu ansa na prophet Kingsley Jemfi Bible no kwafo enso efia kwame Bible nem nyamewia no kadi okanya uwia na echiwa me ko tum dem madago no so nema me bra nam de abre no no enzo yuzubi maybe Nicodemusly. Mami as my India movie wa papa India movie mi sha no akoda kaka oba na so no didi kakra no akodun so kakra me na nsi ye ehu ye pa eno be wate e bia nso nyame ye wate me da se ko fi sa ani no ahu nyadua haba center wona ko fa nyadua haba mixer abadwa so bia enum bi hunam ya so dum na atuo 70 die bebo pa no ese ogoro wonom ti hu ogora e ka so me be mamu wo bemamu be bia soso entra so ro fe odifo na mugumu odifo ya nyesa o nyama mi ro tamnisi na so odifo ha ya nyesa odifo a mi hunu o peace na chintina me odifo ko de kwame be de bi yamwa yeah do the Jesus obem you have a mixture me come from obia that's an be us so unam ya so num na to me pacho nyadua have a mixture we fi adwuma we fo bamba na mpotwe na supri dia odi ate afeje o kwan so ko ti apia tete na biam tufo woni be ahete na udi yesu ha na fi odi asa ko bru ni be fro ko bru ni na di vivre na de fa he nyadua have a mixture wonum beto so mo timi atibia di dudu atu an kokolinak emrom dani have am rom Fedimen scale Habme Asafo PFA Tafuni Road. One numbers near 0558 565890 0558 565890 0270 417669 0270 417669. Adunia enyedua haba mixture. Wodi for back on for yebi agia salasi braguna samaina asio kwabna suju M1 tentem. Asio kwabna suju wasini panye wosane ohweni panim asio be fasting asio be yebi sanse asio okramoni asio sa yo hene wasini panye wosane ohweni panim de birada agia sibra warem sem koye obana teteo be man how the task nyi uchim ni kaskala umwane kaskala odi boss na ehuri utari na wai adia se obi amra American no biamra na sio kobra sojo one dago no so no nyu ha no free so wa beredo aguno sama na bu konfo ye bi ina manie 0243 134 535 0243 134 535 WhatsApp line ye ipacho and type voice message don't so send ubi na mudin komo na ja so on the amount it was 0557 667510 0557 667510 0557 667510 Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Way wo bojima papa wo bojima o wana minyo ba kwa French ni Ofrigabon e ba ye oda pakam no da that's why hini tansen bibi onye yi edin duru ho oh wadago no so mritiawa sorry nanti na no be chance hu oh Dr. Mensa obojima yi pa yadi be ko twi kobra mai dosopu obone boa no ye frisu ntentem me pa cho nyeja ho kra yade me say ho wabesio se osako tinkase me diabetes me pressure me fibroid enya wo dia abesio se osako Dr. Mensa sobra no mo ntentem ni wa bredodo wakofa Samenk Retmem abadwaso Samenk Retmem retentive memory powder kama pa ubogu manso wadwe ya sharp
Ade kura na hwehwe remote wo he ifo yi wo he medeto he nsu na kura na ehye mbotom e pacho ohia Samenk Redmem nkodanom mpanimfonum akwara no so abo wa e pacho wo moye man Samenk Redmem enuma bia ni wo hu ponkonguma kusienguma adoanguma wotwenguma ofinguma yatanguma osohuma enuma bia ni akwara no hu ebra wanom Samenk Redmem e powder Kochi, Guinness the Poncheri ho, the Honorable Dr. Mensa, no go to Yadiase. What was it was to make you? You know, money 0245 958 768 0245 958 768 0245 958 768 Kumasi Abattoir. Your father for Kwaso, kama na ya diagonal so musa ponchini wo biano. E pa cha kokono wanyade. Answer the second Mishi Yakuno, sound of Bush of Mukudi, your packaging kama under hygienic condition. They are much international standard. Koyepa, kama. Fanukon Quantum, baby. Ubakone go point in the Tasha. Wish you come. Bring up point in Romuna. I'm in a Zega. Maka Penibio no baby fight. Makuntokovia, ne mama, a biano yogovi. Okachen said, Ozia, I'm going to say, upon Jenny to a keja. Papa na anya ne ya na we no okwa nyu oka ase o baby odu ma yanka ho ponchi this is jaso ha ponchi ba nyu si so what ina ma mina gaza nzemu na kire me no ene mekum nipa okoto share zo na ya zam getwa na ase ko dia police for so na ma mina ka asem no papa ne ka afi o nyanda fom eso inti ya fanu kwankwanche ne fata en sharp onche no na yempunu wisi be wiase no mu na o de covid-19 be kofie no abusu akudie fanu Kumasi Abattoir Company Limited en fa be fu kwanse yenkuma bo no kama nsie na monkodi mabredo Kasi Industrial Area Total filling station in Shady Mope and Kumasi Abattoir. Push your home here 0577 361460 0577 361461 0577 361460 0577 361460 Kumasi Abattoir and Dr. Muzu the pennies doctor Dr. Muzu the pennies doctor Epacho say intimi nyina so a enkoyi ntu nsemu adwae ne nsungu so ko minu ne ba yu ku ye ba sentafo na wo jam ye na suguso tabi nyina ye Dr. Muzu Sebra no Kenya no nyina so peme se o pila that's ramete not in happy time diabetes is yade ku mankani gono so prostate kese amadi akọ Dr. Muzu aseye no mo antentem obi an hunzu ndimi kuma boa sesi apete na yo ay kiti ne dua wanim stroke Dr. Muzu se obi amra no transmogrify no ntentem wate enu otu apete bia enu de koye nunu ye papa e pa cho nyambo cha mtu na kasia wati kwa mgomo fa kiki namba esa no hunsen no pati ase Dr. Muzu na mesni eje hami Dr. Muzu na mesni 0247 776743 0247 776443 0241 98884 0241 98884 Dr. Muzu the pennies doctor Ewiase Mu Nsem e won Nhyira 104.5 FM you from me gong Kwame bidasi fi se odi akọ adwaman so aba na yenu aba model o etbetim wasi kofi media campaign kuntru hosa model moajo mini aba moajo obi du ko kuntru awo mo afe odi moajo e wana request kofi ye model kafro da usisi mwe wasi me fan check say my sister ta or lending or blood water farm you from blood water farm I lending honest sister ta model say en check say enko emfa emano and am offers your friend DJ Boom was it might be ewo eye tafo adompom your friend how Yakubu on fa dwade ni agro otie papa and adu wi amwase sesi aso Alhaji Paul wi amwase otie dwumade no ali
to information center and me ankasa me boss Sujama Ato Konfanochi Rubber chief driver Bibi and yenu abema Kwame Anochi amafona friend Mangas Ready one friend Niagro Maile Tompa boy we amaso omunyina etejumade manso dikabrem na eja ehome kakra we dey esima mienu we dey me mo aje oti dam maka akweni obi ko fa na ire no fan no omudine kwa infi no mu charge na eje na ayefre eje ni skade mano na se omoja na anu ye hwitimi ni bi ono okwa no koto akwa no ko na akwa ne senso kai na na dia sa akwa ne mu so eje no ja ne ngeni hia no hwa akwa se ya no so ti hano sorry di bi kalo kwa infi na cha mo na dai ska mu jema me akwa no iya de megise ska no iswa wasi de bi ko from pani for bla pani for be trans adem ska mu nyema de iswa adem de da akwa na hemu no we pra megre de na hemu no we fra no eni abai o hwe ne sisi achi atu se jai de ta wona cha gemu duro nya agro na o so pen transfer star bia ye na de kuta no na ha adwen dine chin na ha adwen tim fifre tim shedem oni ne manzo ombre ya so sima miedu oh me bani tew kan ko de si amano no sun sansade no ha adwen sade we de odo ohun ofe o de so society o so ti kokra ni o ohun ofe sade we de for the sense me no na me no otivo ana de mabe ware ese nyame ntimi ni wachi ya me no wa ma mienu medwuma esai ade ne se medwuma se mejawo na maye adwuma da hwa wo ba nkoda no na me no betena ma medwuma ni nyina se ri me nyina ni de na ka ope se be me be ampa ho chinto beja very good everybody ko vi me wie me da se pi Kwame sima ba ko na me ma prof mrem prof ajaman so ya nyesa ya nyesa ni body ni po ni be nyamo ajaman so ya nyesa ne body ni de ya nyesa asuba me busa no watwe ne tia ajaman so ya nyesa ni pe nyamo wate sesi am tie ko so mfo so bebre so bebre kesigabu ha ngeso hwe no ma no na nyesa pa de asem busa no e tie hwe hamen yakasa kwa Kwame Kovie na Yesu sise kiuse yentem fidian sisi form ene ufie na me sakiwe yentem si fembe kofi what's that you know na kwe ko Yesu nti mafroduya o kaza you know mewie sakiwe ko Yesu nti mafroduya sakiwe ko Yesu nti mafroduya maye na me hunu sakiwe ko Yesu nti mafroduya ajaman so you know prof ya ywe bibi wa hazisi ma me no help za mo friends eba mi yesi de nipa wa how ya sa nipa mo obai na ni age kakra se anwumre se wunya adaje manu a obetra so ma apa prof o yesa abega yem nua no die ni na omunim dadado prof ye ma me asem serious pa ye hunu ba bi efre wo kirem se na busuafo ma na ware wampa ware no akofa taya mabusuafo ne yaka ohu se free sa bre na sa de nechi sa hawe efra busuam anase obi na ebi a wide bibi ode sa de ato no so okay minua ba budina pacham de Lydia Fosu pagofise de tini Lydia Fosu na tu babo no kwafo se oni hwamoda de bia okasa ene so Lydia Fosu de nasema ba wose isi swinina no campaign for mana ware wanya ntumu ntibesi ne sunsuma ware odi dwenye we bibia nkoso oni ani munyam wasetene wetena ba bia ne atu no na ne ekoso nyina obeso hu se ye fie ene atosa wa hawo yamano a enko ni faso se abonten ifiri obi nso na ase ne hyebere nso a enko bonku nso tente enko ni faso yeah efie ya hwe se huhumu awade no wo so dai na over the two apem no koko ama hokra no bibia ba san bibia ba ho ya hwe hu se no ofa na nipa no hu no potia na se obi na yi nanim
baba no kwa for inu abe you so so da ye no bi di tua pem ne bo obafiwie ne sika na wotiam se kromfo nipa ndan na ne di tua pem ne bo ohun ye ne ne hu nipa na obaso hu se nipa ohun ni o tumi bi ana bayiye bia enko nifa so na obi anim na oyi de be hunu hunu no so enko bonkum so tentem nipa ne ni media che twido fa go fije se ye kodi hu dwuma ma ba bia dronde ye be boa na mane me nyina ejai yo prophet fa o number ne we kira kwa etudwa coronavirus brain so ne wo ye mo mu hunu ti obreni a prophet can say Jeff Bible no call for am say dwumadia course no coronavirus yi ni ti nipa kwa huhihia bebre yen so ye bo che ne ma eguso kura ye che kura bia ene bia ukuada ana benada ye be che mu ne ade wo Kings TV o mam for abajibi ya sore manyina eguso ade ne memo eguso bo nipa and in terms of yare ene honhom nsem so eguso a ebi miye ne phone so frɛ papa say ni sini akire na de we kwati we ne kan we ho bo mu ebeboa amanfo di adanse che wo makwa nkire wo nso na wabohwi na wo hia sofo ne bi na wabeje nwohra no na odum gya ne mene bi de abon ho ban e wo musegya okon no wo so de ne nso enkwa bia ho hia amanfo guso muguso di prophet kinsi jamfi echi ene ye di dwuma se de etikane na ye guso nso aye pem so si ye bo nya memba obi wa na onya coronavirus but na o yare foforo bi betime di nya enso nyame adom ye wo ho tumi ene bambo rade di adom ye say mami problem yi ye de niam kana enche oba be di adanse nyame be sane na frisa ampoche ni mu amu afa ni dwadi so because me gas oba bi Esther ye de Pentecost ni be bia no ofre you no de kwa na 15 years as 17 years yeah ene odi ada bia hwa no ba sore ene me ko so na esunsum ada na adi ni nya che on do so this calculate to no mu ada ho no a seconds na sika na ira na se de multi na etwe me discount was be 2 million over 2 amen ko na enye 2 million o sin sika so tete Esther de san net ye ba nyame adom ena mu nyina ya de adanse se fa sunsum sam de prophet kinsi Jeff Bible no kwa fo yi me free mu enye yi anti me de ni nyina ne se mami beba ne behwe na wo ha obia ne amane bia sesi de aban se ye nkoso an hiesia ye kodwom ye kodidwa se de da ye ne de asore ne ye tenase ne mum ye tenase mum se ne nipa mienu miensa bi frachiri etimi hwe wo mo kina be tenase o Mamponten government hospital ne obi binduro enso ne de ado ho be mo bi stroke fo baji bi atwere fo baji bi adam fo enuro no different obia ne problem oba ye mpani fo ye nunru nde ba oba on so betimi aka bi obi o yare bia betimi aba wo kina huhu die se hunam ani oton ade aye nto we bibie nkoso abrabona ebisi basa odwene nsi so ene ne mekoso wiase no ukasa obenante keka ne mabedi wunya sanse fie ni mu no nanka ni munyam bi oho ba na yabre wase ama ukasa kurinse je de sanoma to so pa severe one wonu mo nsana daga tem se be nsa kro na nya wade a wani eje ho na so ato ama wosunsum mitu asem amanfo awodi adanse buo no mo ne ase ne hyebre ene munyamfo abrantie bi wose ma pagya dan sofo mi si da me drive ma pagya dan do lenta me boboso efiri wono obi ko me twahwesa na otwibia me da fom etwere abeda ne so me dan naka nyame aboa ya boa no bese boso me miensani oba ye nchen ma biem okoto so ye na dwuma sa ne ma wi ne nyame de abase emra ne meboa na ruade enyim emfa ye so nyim firi mpokyere mu ono bono fo akyekere wo esan se ehia ntokwade ndin si a wasi ehia patafo den prophet kinzi Jeff me transi china ahwe nyankopon ma sa na ukuada kwasiada any fiada bianso mi di dwuma na sorry de enya sorry de bi enya sorry hia mu na ne ope bianso ba nsa beka bi wo de how bia oba ka eho ade che be pe ho aduru ene ho ne ma wo se de bo se sunsum de se ho na mani o kina ye tense obedwa me number no sa na odum just spiritual soap and cream oil no so go so di dwuma ebi wo Nhyira ha oba Mamponten abenya bi sa na ba Kings TV e bia ye TV station ne wo na e wo fie fufu ho na ba nsa be Accra ebi wo ho Tachiman ebi wo ho Accra no plan station so ho Agawuli nsa sisi bebregu meke mu America new plan adwi akwa ne enkranfo no mu hia ne ma no obi apebi benya abuche nyina apebi abenya bi prophet nje megusu di dwuma erade ho de no eye dwuma frame number sisi asofo ne fa no mo direction be ofura oba kwa be fa so betime hu ye number 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90
87 0556 94 9087 obi a na dwen search na opeso ba ye mamponti na edi dwuma mamponti government hospital ho a obedu na e be boss wonom ozo we power man odu mamponti station obi enime obechiro na oba behu na ni abedi ahia na mim se onyame be bi nyame amane manso aye ne ma erade ba mboda so ye adwuma e mamponti government hospital ofagofi nyame hia prof ozu nyagopo enhia papa passe atu ensa frem mbana bedi dwuma edemai rabi me ba owo etafo adompom ono maame alhaji maame obso mo hwe me live ewo Kings TV and Spiritus TV nyina nyame enhia papa policeman bi ewo central ye freno tio na yire ye freno dora say beko ono so ewo me refi onso baby onso ye police ni papa tio ono tio process what's it oware ye mfie 9 4 years pepepe in marriage ya mawtrim ko ya mo aware so ya po chira ka die hu what is flying niamna me dibi wai nyame shapa Imas hotel offense old town Imas baby obi a me chapa o say hotel djuma no guso ope baby ada ho je no eguso chi won na mom nipa na mom ma ho onko abeda na pese osumi ebe mu asumi bibia ope bia na mom nipa be bomu abandi tiamra etu pe baby ada Imas hotel offense old town na den mu ya kama pa na mpa no ya abode akese ope sebe mo fa bi kan o se mewi maku ni nyina bi o ne so den ne so mre ni nyina ebi wo ho enchia enko ema omunyina yedua bema ojambo ama nana kofibu ama osene ne basara ye boa boama na hoda baby asara ye boa boama obia ene wa hoda ye ma happy and happy birthday minua ba akosua akos sana se ne wa hoda o ana asemu prof fa no baro tudwa brief chat na vi nya akwai Ofagofi na me kono na medical chia me ma me bia ye papa bi pa eso tumfo nua ba fe na na afrie tumfo nua ba ntwetwom twa na hema ofrem asofo begenie ma me tatie u me pewasem begenie ma na fa chema wasorefo ne mu afin so pese obo omo ma me niam bibre nyame Nhyira no pa na kankan bodo tumfo enkonwa so afo hene masore papa no sabere mechia no ya mentanche masorefo da ne de mechia wo mo na sabere nso na mekoi se de dwumadi ne tie na wotina efiada keko ye betena se yenya asore ene entana bibre yenya yo ma ho baako me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 na brotie for no so mo niema no musika be die ho no mo niema no ntimi nko no o ye ne impostu niema bebiri na ya kan be biate ase e bi nso ya no mbofu na impostu niema opotu a anfa na de ko yare ye ba ye sinema bebiri kwan ba ye bia tumi e visa me ko hwe na kwan dem se o se postu niema brema obi ne sika wo ye ho ane niema wo ye ho bia ne nsa betimaka encha so nko na mdem obi bia wotie Mida pa mamencha oxy one ne yire Victoria omo lende memencha kese enko emfa emma omona machia minuaba eye akosua jiwa o Germany enchia enko mamo mecha minua kwame esuo Donald friend boga 1 one yire Emilia Christ Centered Ministry ewo New York Pastor Sharif Raboni any so many Ernest the best photographer in America and chakese enkoma munyinada mechia obia outie Ewiase Mu Nsem de bra sabre ya koye mame akosu adua ya na so na power special seba clinic na yakọ akọjia popde ho nsem eremo ka se ye mame krado ewa ahoma no so ye no ekotwe enkomo owo me